Naimbador sumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Malagip ko man, Amira. Awan ka di pa iti panagsarita da abalayan ken Mayor Placido pag ti pinagaburan na akapagayan yaw. Awan sa pay nanang. Ngam ko na ni tatang, amang pananto kasarita ni Mayor. Iti kasta, pabayadan na dagiti nadadala pagay na. Rempong nalaang apabayadan na. Naadumot ti gasto ti agtalon. Nanginat abono, bin-e, pestisidyo kanda dumapay. Wangarot nanang. Sa ngimina pa iti panangdan kadagiti agraep kas kada agarado. Aywan, nakit di basta latan pinagaburan ni Mayor dagiti dandani kuman mag-aapa sa pagayaw. Ay saan amabalin at di nabayadan. Wen ngam, kaya't nga tamat ni Mayor abayadan dagiti pinagaburan na apagay. Tapay kumaadi na kaya. Amok ti kinaptoso ni Mayor Placido nanang. Demonyo tayo at tao. Kat amangan no agriri dalaan kinitatang. Di ba kakit din ni tatang abayadan na dagiti pinagaburan na apagay mi? May mayat no ibagalatan ni abalayan. Tamangan kit din no ipagarot na amabuteng una yan kinkwana. Hello, Agripina. Anya ti damag, timawag ka. Ayan mo itahani. Siyempre, adag dito'y munisipyo. Iti mismo nga opisina. Abayan ang damagam. Kaputan awan ka gumadita munisipyo. Ibagak adumawas ka dito'y ospital. Anya ka ti mananti bagam. Tapa umayinak dito ospital. Itay nag-rounds ti doktor. Kat kinasarita nak. Anya timbagana. Una na mabalin ka nun arumwar ti anak ta dito'y ospital. Kat ijayan balay nga ituloy na ti agpaimbag. Nukas ta. Mabali na ba-discharge ta anak ta dito ospital? Wan, isuti ko nag-a-good news. Rumba nga si kaswem nga rudan dagiti papilis na arumwar. Tapno makawid kayon, Agripina. Wan, honey, yamdakal ti bayadan tayo dito'y ospital. Maglalo kat private room ti ayan ti anak ta. Oray mano a milyon ti bayadan. Tinapatag kat makawidan ti anak ta si Bibiyag. Awan gayam. Daga ka di ti sibay ni Chloe. Adak dito'y ruwar. Apay ka di. Kaya't kukumaka sa Rita. Ang malabayamon. Iya'y tulangan balaya ka sa Rita. Wan, kat ni matmaturog itay rimwarak iti ayan na. Isungay jay ton balaya katungtong mo. Sige nga rodan. Kastabay no awadan ti bagam. Rumuari ni senyorita di ospital, Mayor? Wan nga rod. Iso timbaga ni senyoram. Masapul nga aganaan na di ti kaadalan tumanan itiruar, Mayor. Taditay ammo, no anya ti panunot dagiti nabatbati atulisan. Oray rumuaran di anak ko di ospital. San pa'y lang nga mabalin nga umadayo buyong. Tadi painan anay nagpulang tinapukaw apigsan. Sa bagay, adakmut amang gwardya ken kuana. No adan tuman kaya't napapanan, Mayor. Buyong, diyak kumapay bagaking katiplano. Nga mapilitan akon. Gapoy tinaibagam. Asi katagbalin na bodyguard yan ako, no adda kaya't napapanan. Anya ti plano yung kanyak, Mayor? Agbakasyon ka pa lang iti trabahom taka sa pulam tinana. Anya? Mayor, saan ko akasapulan ti ina na? Iso adidak ko mapagbakasyonan. Pues, diretsuan ka man lang no di ka makaawat iti adwa sa Rita. Kaya't mekin senyoram amangala kami ti sa balyad driver bodyguard mi. Anya? Ay, sana mabalin, Mayor. Kalpasan at tinaligudak ti pamilya. Gabo ka na kayo. Sa kalpasan na. Basta latan ikatanda kiti trabaho. Gapo, tanapu kawan, tisigo na kinasiglat mo. Iso pasensya kan. Ngem, agpatingga ka lang iti agtapos na ito bulan, ngagsirbi ka na kami. Sana mabalin, Mayor. Mabalin! Tabay kit dinasaan, da kami ti amom, da kami ti magpapasweldokin ka, kahit iti anyaman nga oras mabalinda kang ikatan iti trabaho. Basol na ito nila kayo, Matyas. Basol na!
Nagwag ka nga madayo ti pato apanggis. Pinabasol na ba ni Matias? Itinaibagak ni Kateko na driver bodyguard. Pato apanggis. Mabit lang. Umaya kon. Naimbangal daw mo, Miguel. Da kayo magkayam tatang. O sige, sumarek kayo. Dito'y tayo unag ngagsarsarita. Ada iti kusina ni Amira ngaglutluto iti pangaldaman. Uri sa anak ko na sumrek baraw, tadapay papanak. Ha? Di magasak, tadala ang damagag. Naibaga ngamin ni kumpadre Kilyo akarubat, ngay may kakano iji balay, iji kalman. Uwan tatang, namdi kayo matnaranon. Anya ka dito umay mo kumaibaga. Ada good news ko kada kayo tatang. Isu sumrek kayo kay. Ibagam latan, tanay agap apuraak. Anya ayati bagam. Ni Amira tatang. Aginawen. Anya, magpahiso baraw. Di ka kadagang angaw. Pudno ti bagbagak tatang. Sa anak na agang angaw. Mismo a doktor tinang ibaga kada kami kininanang. Nga aginaw ni Amira. Ay, nagimbagan ti Charles. Tadi nangag na matlang nagiti araraw ka. Ay, may saak nga roden alulaw. Uwan tatang. Kat may sakto mutin nga ama. Addan ton anak ko. Kat addan tumutin apo ko yung kininanang. Ay na, selebraran tayo nga ron ikaadang ton anak ni Amira. Anya? Saan kayo ang madaragat? Siyak ti makaamaw. Umay kay to amin iji balay. Taparkin tayo to jay, turo akal din ka. Ha? Agpaiso tatang? Kaano nga rod? Inton malum ka din? O, renton bigatin tanay adapay mo't papanak. Jak masango ti mang party iti kalding ko ita. Ha? Apay? Papanan nyo ka din? Iji munisipyo. Kasaritak ti mayaor, may papanay ti pinagaburan na atal-taluna. Anya? Aguray kayo nga rod tatang. Dua tayo amapan. Kuyugan kayo. Saan na saklatan. Hindi ka lumay tamang ano, agnervyos tumanan di asawam no kuyogan na. Umayak man kun saan. Agnervyos latan umamuan na anapan kay nakisarita kini Mayor tatang. Di saan mong ibagbaga, tapno saan nga agnervyos. Ay sabagay. Wala. Inkay latang nga rod tatang. Namnamahan nyo. Adyak ibagbaga kini Amira ti papanan nyo. O niya, naibagamon ka ni Boyong nga ikatemon akas driver bodyguard, honey. Wan, ako na nagitin nga isunto ka no ti bodyguard latan di arakta. Nung makaawit ni Tapalay. Anya, anya kayat. Awanan ti panagtalag ko iti daig tsaya, Boyong. Oray siyak. Isungarod ako na kenkwana ang mga latay di kasukat na. O, anya nga ron ti reaksyon na, idi imbagam kan kuha na ti kasta. Nakita kalimbida iti roba na. Kat kulan na apay kanong ikata iti trabaho na. Itinto na tinalikudan na pa iti pamilya nagapo kata tayo. San pergwensa. Di naman ibaga ti kastahan ita suswilduan tayo mat. Saan mo tulatan na salsalangatan? Tapno ti managdigan tinuksaw na. Malawanan no isuti ko nam. Unggayam, nasikaso mo dagiti kasapulan ni Chloe arumwar dito hospital. Wan, honey. Indakton bayadan iti billing section. Sige, urayin nyo ni Boyong tayo timang sokon kada kayo dita. Di mat, inikat mon aya a driver tayo, honey. Imbaga kon ngaging ka lang iti tapos na ito apulan. Iswayuray mo dito hospital, tapaw na gamang sokon kada kayo. Kasta ka di, honey. O sige nga, Rod. Iuray ko dito ini Boyong. Mangmangag ko na itay ti boses na. Ngam, awan mo tan. Lapanan, tada kanupay papanan na. Andalangin may na sinaludsod. Anya ti may nasinulutsod. Dinamag na, no anya ti bagak kumakin ko na idi kalman. Idi napanak idi balay da. Ay, kat anya nga rutin sungbat mo. At syempre, imbagak nga da na pintas adamag arumbeng unay mamon na. Di imbagam nga rodan, di umay na dito balay. Wen, imbaga ko nagdadagsin kan. Ket addan to na po ko na. Anya nga rutin reaksyon ni tatang. Syempre, naragsakan. Napalalo ti ragsak na taddan to kanon apo ko na. Sapay lang ko, Mami Miguel. Tabigbigan nan to nga apo ko, ti ipasngay ko. Ha?
Apay akas ta ti saon. Ah? Alangan ba't adi nabigbigan? Idinto ta nagtaod a mismo kadatatin inawam mabihag. Dara ta adwa ti mabukbukal abihag iti saklulong. Wen anya? Ay, saan narumpang amamuan dati kinapot? Milagro. Itabang baing umay ka diti opisina, Matias. Napatag-ulat ti pagsaritaan ta, Mayor. Isungay maya. At niya ti pagsaritaan ta, haber. Ti may papaniti panang pagabur mo iti kapagaya. Adandan ni ko man maapay. Imbaga kon ken ka. Pakapatakdiran ti pagadalan day jay a pinagaburak. Wala nga inura niyo kumapay nga apitag, tinagbambanugak. Pasensya kan, Matias. Ngam kasapulak unay dayada ka. Tanagsarita kamin kin Engineer Juan ang marugyanan ang mapatakder ti pagadalan. Pues, bayadan nyo nga ron, ti pinagaburan nyo akapagaya. Aniya, bayadak ko na, Matias. Rebeng nga lang tadakkel mo tigas-gastusan may agtalaw. Laging itag nga mawan mauray mo nga uray kusing, Matias. Diyak bayadan. Di kay kadi makonsensya. Nagbambanugak ni dinadael yung akapagaya. Nagrigat agtalaw. Pumanaw kan dito opisina, Matias. Di nakriribukan dito itado tirumbang nga si Kaswat. Rumarkan, katagur uray nagiti kakapitanis di tarwar. Ala, no di yung kayat abayadan nagiti dinadael yung apagay ka. Awan mabalin ka. Ni Apo Diyos tulak tanti makaammo ka na kaya. Kas lagi lunod ka pa'y. Inakon, Mayor. Sapay lang ko makarmakan. Nay, tanagibati pa yung langit di sarita na. Hoy, Matias! Saan akong nakanyak na kita? Ayan lang tayo kalugong ko. Awan mo dito nang isabitan. Miguel, apay, anyap sa sapulam. Kas kalagap, apura. Kwan, inakidebala da tatang. Di mo lang nakita tayo kalugong ko? Insabit ko di tarwartiri daw. Naitayab ngamin itay. Oh, ada ka di ibagam ka ni tatang? Takas lagap apura ka pay? Adda nga ron. Ay, anya ti kay baga. Inakman damagan. Noon niya tinagsaritaan na kini Mayor. Anya, kahit masawan, napanlata na kisarita ni tatang ka ni Mayor? Kwan, uwan Amira. Una yan, naikaglis mo tunto dila. Una yan, apay adi na magbaga kanyak, Miguel. Pasensya ka lang man Amira. Saan nga minakayat ni tatang agnervyos ka manan? Iso nga inlimod na ti ipapana iti opisina ni Mayor. Ala, mapan ka nga rodan. Damagam na niya't nagsaritaan na kini Mayor maipapan iti pananggabor na iti kapagayan mi. Wen, o sige, mapana ko. Ay, mabit lang adapay gayam ibagak. Ano rin ha? Mapan kantuman bit sumukdal iti bunga ti suwa ni tatang. Asla kayat ko ti mangan iti naalsam. O sige, uwan. Isukdalan kanto iti bunga tiswa. Mayat kano tayo adut bukal na. Mayat kano da dya paginawan. Tadakdakkel kano ti posibilidad na. Alalakin to ti mayininaw. Anya? Mamatpati kamat kadagita nga ibagbagada. Saan na pudno dayta, Miguel? Basta, kayat ko, alalakin to kumati umuna abo nga tapakan. Kat no lalaki, panaganak to iti anghelo. Di? Apay nga anghelo ti kayat mo nga ipanagan no bilang lalakin to ti anak ko. Anak ta ko nama. Wen gayam, anak ta ko nagkuma. Apay nga anghelo ti napilim ang ipanagan. Gapo, ta isunto ti agbalin nga anghel ta, Amira. Iso nga anghelo ti kayat ko nga ipanagan. No, lalakin to. Pakibabaamon to'y kargak baro, kutnay, nadagsan. Uy na, mabitan. At to'y tiplete, kukamon ta suplina. Nanang, anya dito yung sakputyo? Ay, napaanak man nagpasyari di balay da kumari si ma. Ket nakita to'y indayon. Ket kaputaawan mo ti tagibi na, iso nga imbaga kadawate ko. Ay, kasta? Ay, mausar to ti anak mo dagitoy, Amira. Hindi pa iso agatangan tayo. Iso anak turut ak anang ibaga kini kumari si ma. Agyaman at nanang. Ngam, nasapan sa unay, apa nang isagana kadagita para iti ubing. Ay,
Wa, mabayag pa iti panaganak ko, nanang. Ay, di lamamin ano ti aldaw ken bulan nga aglabas anak ko. Ken rugrugyamon ti agatan ti arwatan ti anak mo. Tapno awan taon ti parikot inton agpas ngay ka. Saan akayat ni Mayor abayadan ti ginaburanda apagayo, tatang? Wen baraw. Maluksawak unay. Tako na nang awan ka no ti maited na nga oras sintimaw. Talaga adakas ti ugali da dya, Mayor. Aguray man, taintun pa nag-ieleksyon. Ibagak to ka dagiti tatawa di dabut-butusan. Apitin nan tulat tamot na ito nga aramidin na kadatayaw. Sana maturog ti Diyos. Wen tatang, apitin nanto. Wen gaya, may sabalik man ti saritaan tayo. Anya da ita. Matuloy ka rin lang ti plano yung nagmi-meeting tayo intong Domingo? Uy, iso nga ibagam kanagiti kakadwa tayaw. Wen tatang, inak to isursur nga ibaga kadakwada. Nagrana kami pa iti agrikulturista tayo iti munisipyo. Kat imbaga na. Nga addan na iti orayan tayo a farmers cash assistance. Ah? Ni, agpaiso ko tatang? Wan baraw. Sagli 5,000 kano a pisos ti maawat tunggal rehistrado aman nalawon. Ni, sigurado ang maragsakan lakit di dagiti pada tayo aman nanon. No maamuan da, nga damanin maawat tayo atulong nga gapo iti gobyerno. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman at. Nakaawit akmat lang dito balay as ibibiyag, mama. Wan iha. Kat ibagak to kan ni papam nga agpadaya tayo. Agrambak kan agragsak tayo. Tanalasat mo matlaang ni patay. Wan, mama. Kat nagpadaya tayo akas iti ko na yun. Awisat nga ro dagiti kagayam ko. Wan iha. Awisam to amin ida. Nga uray saan da kagay may binisita iti ospital. Uray, tay dinaamuandan nga danput ko kan makasawa kon. Kat may samay-samatan kadakwada ti ag-text kan umawag, mama. Wan gayam, adanadlaw ko kin ni Boyong. Anya tinadlaw mo kan ko ana iha. Kasla nakalidlida ita igdadrive. Ada ka di parikot na, mama? Dakkel ti problema na. Apay, anya ti problema na? Imbaga ni papang mo akayat nan asukatan akas driver bodyguard na. Anya? Tapay mat, mama. Loyal na paklan kada tayo ni Boyong. Angam, apay akayat ngay katenan ni Papa. Gapot awanan ti kumpiyansa mi kan kwa na iha. Ada ka ti naramid na akinat traitor, mama. Awan matkit di. Day di sigo da kinasiglat na. Awanan, namin dua ang naglaban da kan Matias. Gamkaskas di ana abak lagta. Anya? Unayan ni Boyong. Abakan di may salaang alakay? Idinto ta nakabisbiskan. Idi damo, tinagbat ni Matias ti saka na. Idi may kadwa, dinudog na iti danog ti rupa ni Boyong. Nga oray lang nagkapat nag iti dua mata na kan naawanan iti puot. Aniya? Una yan. Ay. Adugayam ti saan anasaya at apaspasamak. Kabayatan ti kaadak idi ospital nga awanan puot. Wan iha, iso ang nagdesisyonan ni Papam nga ikatan na ni Boyong akas driver bodyguard na. Di na pa'y may kanawa ti bagina. Anyan to lakit din ti gugwardyaan na mayor. Talbag, talaga sana mapunas iti panunot ko. Dagiti imbagbaga kanyak ni Mayor. Hindi na minsan nga daw. Katanak ka nun a driver bodyguard na. Tanagkupas ka nung matanti kinasigat ko. Ay, biset! Kas iti pan nakawara ti baso nga imbarsa ko. Kas tantumot ti pan nakawara ti banga-banga dagi alakay Matias. Iso ti akin basol. No apay nga ikatan na kon ni Mayor a driver bodyguard na.
Paltugak dayjay ala kay Matias. Pangita ka na sumangpot. Napan ko sinurusuro dagiti kakaduami ang manalon. Anya timbagam ka na kwada. Ti pa nagmi-meeting may intong Domingo. Awan gayam. Ada na sa hagap ko adamag iti pa nagsurusur ko. Anya dayta. Ni Chloe. Nakasangpet ka nun ni Jabalayda. Nukasta. Naimbaganan. Saan pa yun ay? Ngam ituloy na kanulatan ti agpaimbag iti Jabalayda. Nasaysayat mo't ngamin nukas jay. Natuok tagyan iti ospital. Ken, adda pa'y may saan na damag ko. Anya dayta. Ay, agbalin kan samot ti naman nanao. Ah? No babae ka kuma. Chismosa kan. Ah? Saan mo't ah? Tasi ka pa lang mo't ti pangibaga karagiti nasagap ko adamdamay. Anya nga ro dayta ang sagap mo. Ni Buyong, ikatin ka nun ni Mayor at driver bodyguard na. Anya? Apay ka no? Nabayag mo na driver bodyguard na ni Buyong ah. Dahil tatisan ko nga mo, tadi mo't may lawlawag dagiti nang ipadamag kanya. Noan niya ti rason nga ikatin ni Mayor Placido ni Buyong. Nasayat mo't kadi ano may katan day niya driver bodyguard talastog mo't. Masuro naklaan kan kwa na. Ado mo't ti atraso day jay kinitatang. Ala, agpadaya tayo ti panagimbagan ti anak ta Agripina. Wen, honey, rambakan tayo ti panakaispal na. Awisek to amin na kapitanes. Rugrugya kong tagpabanglo kadakwada. Tabloy kampanyadak tumanan into numay nga eleksyon. Wungayam, ni Boyong. Diyan mo, rimwar kalpasan ang nakasangpat kami dito'y balay. Pato abanggis. Sa dido nga ta tinapanan na. Da kung mapapanan, may ton madamdama. Di awagam, kat ibagam nga dapapanan niyo. Ngam, amom ka di, honey. Analiday itay ni Boyong. Tabay, anya ti kapuna. Gapoy ti panangibagam kan kwa na idi. Nga aging galaagan iti tapos da ito'y abulan, ti panagpay na akas driver bodyguard mo. Malidayan, tawan ton trabaho na. Hindi akma, titi sa bali at trabaho, hindi naman kayat. Anya tinjayam kan kwa na trabaho. Hardinero. Ngam ko na naman takay kayat na langan, asaksakluten, dagiti nakulap ng tiagbali na hardinero. Adda ka din nakasaritam abaro a driver bodyguard mo, honey? Agdan. Kat, amo na ka di matlaang ti kumalbit iti gatil. Nalaing, taig gamit ti may sa politiko. Kati sumot iti titiratura. Ngam iti pinatay dati amo na, naglamang matan. Masapul a loyal matlaang kan ka. Kan saan at traidor ti alam makasukat ni Boyong. Natural. Agdalag ka kanya. Nalainga ka mang pili iti tao. Tadyak kayat nga ulikan na ti pasurot ko. Tatang, maksayan tumutlangan ti aso a pasurot ni Mayor. Apay, anda ka di may kat kadagiti nalalastaw apasurot na. Adda tatang, ni Buyong. Anya, tilastaw ang makanawan ni Mayor ti may kat. Apay. Jak amo no anya ti rason tatang. Ngum ibagbagada nga ikatan ni Mayor. No kasta, may kat taon ti kinapangas na di abuyaw. Wen tatang, Apay nga tangay katan ti Mayor. Idin to tatal-talken na una di buyaw. adda siguro sana kinayat ni Mayor nga aramid na tatang. Iso nga ikatanan. Sa bagay, buglaang ni buyaw ang kadagiti botante into nagkandidato ti Mayor. No, agpaibotos to pay. Sa may mayat, ano ikatinan. Nasaysayat pa'y kuma. Numabak tumutan ni Mayor inton eleksyon tatang. Makaadutan san barok. Ang mga numalipatak tirantak sa lugsuday. Ha? Anya ka di ta? Naibagang mutlaangan kadagiti amay nakakadwa tayo di meeting tayo intong Domingo. Wen tatang, katimbagak nga ijay kubo ni Kaipi ti pagmimitingan tayo. Ala, nasayat no kasta.
Ta mga laak ng tiling taag amais tayo sunto ti merindaan tayo agmimitay. Aglingtan to kanumot iti kamuti kan Sabada Wilson kan si ma. Isunton tinayon ti merinda tayo. Ket sika, anyan tumat ti mabalin mo nga itugot baraw. Inak tumot mang ibaga iti basi iti ayanda kasinsin Manuel. Tadan tumot inuman dagiti lalakay asanger akakadwa tayo tatang. Ay, ada kumabot pasurot na apulutanan Pumartsak tulatan iti pato tatang. Tayo sunto ti pulutan dagiti mayat nga uminom. Ay, nagsayatin no kasta. Ang hindi mo to na ikaduan ti itugot mo abasay. Tamangan mo adan to manan maidor-tudor ang mabartag. Akas ka ni Jerry, di birthday ni ex-kapitan Norbert. Agmimiting gayam dala kay Matyas inton Domingo. Kat ijay ka no kubo ni Kaipe ti pag mimitingan da. Mayat nga isunto ti pangipakita akong ti kinabarumbadok. Inakto ti pagmimitingan da gidi manalon. Kat ijay to apal tugak nila kay Matyas. Iti sangwanan da gidi pada na manalon. Makaamuditan numabalodak. Basta tinaskan itakit makabalsak nila kay Matyas. Kaiso ti makagapo no apay nga ikatan na kun ni Mayor a driver bodyguard na. Saan kulat ta mawagan ni Boyong? Napananangatan. Placido! Placido! Abay, anya ti baga magrepina. Isumat lagayam nga awan pay ni Boyong. Aging inom matgayam iti tiyanggi da betsang. Anya, nagkunakin ka nga jay tayan ni Boyong. Ni Karing, limabas ita iti arubayan kat naibagana. Talaga pagpungpung tutunak na niya Boyong. Itay pa ing auroraya tada ko mapapanan mi. Ni magin inom matgayam. Bayamo no dinan kayat nga aramidan dagiti trabaho na. Agsasadot siguron, gapo iti panangibagam nga ikatemon a driver bodyguard mo. Kaunang minto nagtapos pa lang da ito ya bulan timbagak. Apa nang ikat ko kengwana. Isungak man na kumapay lang dagiti obligasyon na Agripina. Bayamo no dinan kayat nagtrabaho. Kasayak tulatan tiyawat ko asweldo na ito nagtapos. Kasaritag to. Yak kayat na ito yung araramidin na. Tadapay lang iti pudirta. Mama, nagmalmalaman tsak nakita ni Boyong Rumabin, awan pa'y lang. Ang mga doon na bartek, kat inturog na iti balay da betsang. Iso nga awan pa'y. Domyan nga roda ni tinaginuman na. Mabalin na kasta. Ngam ko na ni papang mo akasarita nanto no umay inton bigat. Domingo inton bigan. Day off na. Kat mabalin alunis ton nga report kan ni Papa. No, kayat na pa'y ti agtrabaho aking katapos. Takas lag sa sadot matan na mga ramen kadag iti trabaho na. Gapo iti panangibaga ni papang mo nga ikatanan. Asinon to nga ro ti kasukat na, Mama? Ada ka nun nakasarita ni papang mo? Asino? Diyan mo, tadi na pa'y matimbaga kanyak. Loyal nga tamat lang kada tayo, tinapili na amang sukat kin ni Boyong. Kanamuna nga tamat lang akalbitan, tigatilyo. Wan, kunamat ni papang mo. Tasigod ka no nga igam ti may sa politiko. Kan tirador ka numat. Hala nga rod no gasta, Mama. Barang mo nasigsiglat ng ni Boyong. Tayson ton, ti mangisoro kanyak. Anya? Ambisyon ng pailaang ti makasuro apo maltog. Idinto ta iso lang aruden ti dandanim na katayan. Iso ti dandanim na kaisagmakan kadag iti tulisan. Mama, iti pan nakakidnap ko. At addamanan akayat ko ti makasursuro apo maltok. Anya? Wan, Mama. No kumamok ti pumaltog akas ken ni Papa. Mabalin ko masa na nagbaligi dagiti tulisan anang kidnap kanyak idi. Nasapa ka mat nga karubot ama paniti pagmimitingan nyo. Gaputa siya ti sekretaryo itigong lumi aman nalon. Iso adya kaya ti maladaw. Awan gayam. Naisaganam ka din tayo pinaadubukin ka? Uwan, inkabil ko niti pagbalunan. Kan addan iti asidil tiri daw tayo sa nga galon abasi nga itugot mo. Agyaman na ka? Unay daytan?
Siyempre, pangpabuenas. Kantap no nadardaras adumakkel ti baby ta. Sapay ko, ma. Tadin to agbaaw no agbali ti panagayat mo kanyak, Miguel. Ha? Inton ipasngay ko ti ininawat. Amira, saan tong nagbaho ti panagayat ko ka? Ay ayatin ka unay-unay. Kat no kasano ti panang dungdungokin ka. Kastan mo ti panang dungok iti anak ka. Agulimag kayo kumakakapsat. Denggan tayo ni tatang. Tada na patag unay ngay bagana apag sayaatan tayo aman nalon. Ulimag kuma. Sige, wala kayo. Sige. Dahita, nagsarding dan tata. Mabalin yun ti agsao. Kakabsak! Naangay dahito a meeting. Tadanas ken unay amaamuan niyaw. Sigurado, amaragsakan kayo, iti padamag ko kada kayo. Ano ka dito? Tatamatos! Ano ka dito? Addan, tinabayagan nga orayan tayo, a farmers cash assistance tayo. Ang sagli 5,000 pesos titunggal rehistrado aman nalaon. Ay, nagbalakaw! Oo, nagbalakaw. Ken adda pay libre, nga ito ti ahensya, nga abuno ken bukbukal. Kaano to karoon ang alatay ng ito? Tatamatkas! Inton sumuna bigat, isaw ti panagibunong da. Lakay makas! Ha? Saan mo na maalat para king kang ayuda? Ni Boyong. Matay ka! Ah! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Una yun ti kaado ti linabaak nga arwatan ti asawak. Naimpag ta nailabak aminan. Barang no saan nga agtudok at mamagaan mo't la amin aginggat malam. Amira! Amira, anak ko! Ni, apay nanang, ay ti bagayo to uri kilag tartaring masidan. Isang mo pa ilatar aramidom ta inta kita ni tatang mo! Ha? Apay, anyat na pasama kini tatang, nanang. Nag-aapa da kadimanan iti nagmimitingan dagat nadangran ni tatang. Saan da nag-aapa? Ngamada ka nun ang paltukin ni tatang mo! Anya, ay saan? Sino ka no tinang paltog ni tatang? Diyan ka mo! Umay ka! Kaintay ti nakapasamagan ti krimen! Kumamkamat ni Miguel kanyak. Nalawag ang makita nga mas asidag kanyak baba ni ti side mirror ko. Sana mabalin na makamatan na ti salbag. Isublat ko mat apaltugan. Uray kat nalawa mat ti kalsada. Bigla tagbilta sa kupaltugan ni Miguel. Itan! Nasobra ak tinagbiltakit. Madungpar ko dinakla kayo. Tatang, saan na kami kumapampanawan? Saan kayo amatay? Lumaban kayo. Anak, saan mo nasurutin ni Abalayan? Dito itan nga aguray, no anya ti resulta ti panangtamin dagiti do doktor iti amam. Awan puot ni tatang nanang. Matay sa amutin. Patid kerem ti pakinakam mo, Amira. Hindi ka unay agsangsangit. Laglagi pa nga dadagsan ka. At ang mga numaalisan ka. Diyak magawid ang nanang. Ang mga namatayin ni tatang. Biyag natin nakataya ita kadag ito akong daway. Umay ka. Taintay ti chapel ti ospital. Agdawat tayo ti kaasi ni Apo Diyos. Amira, Narang, Miguel! kumusta ni tatang? Diyak mo. Abay tagsangsahit ka. Abay, natay ka rin ni tatang? Diyak mo. At daangas na adin manon dito ospital, anak. Ngam saan ama sinunoon no agbiagwin no saan. Namatay. Kasano agto pa yun, Miguel? Amira, adakmat. So adi ka agladingi. Tinasayaat kat umay kamot iti chapel pa. Tatatayo at alo tag kararang iti ako.
Dawatin tayo ti kaasin na kiniabalayan. Uwan, nanang. Mabiit lang. Ang dalaan damagan ka, Miguel. Anya rito ha, Mira? Kung nadagiti nadahnon mi iti nakapasama ka ti krimen. Kinamat mo kanu ni Boyong nga ng paltog ginitatang. Uwan. Apay akinamat mo pa'y laang. Kasano no pinaltugan na kamat. Ang naabutam ka day. Uwan, nanang. Tayo di kinilahat na tinagwilta. Saan na anak Arkulo? Iso ana idong pari itidakila kayo. Anya? Nadisgrasya ni Boyong, Miguel? Uwan na, Mira. Saan ka di adito'y tinangitarayan ti ambulansya anang ilugan kinkwana? Awan pa'y natin sirrak da dito'y anadisgrasya, Barok. Lukas ta, mabalin nga iti sabali nga ron ng ospital tinang ipanandakin ko, ana. Nanang, Nakitab ka dito, kasasaad na idilugan da iti ambulansya, Miguel? wen, kat nakita nga awan mo't puot na ngayon sagpat da iti ambulansya. Kan, nadigos iti dara. Panagkunak. Nag-aasatan no agbiag pailaan. Anya? Ay, nukas ta. Nakaro ti pa nakadisgrasya na. Wen, nanang, nakakaasi ti lang nga na idiinlugan da iti ambulansya. Hello. Apa yung gimbawag ka, Agripina? Sa dino ka di ayan mo. Tay-tay pa yabirbirukan ka. Tiamok, di ka pa rimwar dito'y balay. At akong dito pinagabura kataltalon. Ororay kita ni Boyong, tayo kumati mangi-drive kanyak, ngam jakmet na oray. Talaga saan mon ang mauray ni Boyong, ta nadisgrasya. Intara iti ambulansya iti ospital. Anya? Kasano ada disgrasya, Agripina? At indog na istorya. Iso nga agawid kan. Ta dito'y ton balay nga ibagak no kasano ang napasamak ti disgrasya. Nasatan tumapan kita ni Boyong iti ospital anang itarayan dagan kwa na. Sige. Agawid akon. Kaya't ko amabuan no anya tinapasamak. No kasano ang nadisgrasya ni Boyong. Miguel, matay samat ni tatangan. Di mo't lamang kapuutan. Agtalik ka kinapod, Diyos. Amira, agbiag ni tatang. Anya ka tamanan ti basol ni tatang kan ni Boyong. Apay pinaltugan na. Mabalin. At isusik na palang itinapalpalabas ng aldaw. Iso ti rason anang paltugan ni Boyong kinitatang, Amira. Numatay ni tatang. Kat makalasat mat ni Boyong iti pan nakadisgrasya na. Papalod ko. Diyak lakit di mapalabas na ito ngayon narabid na. Wala. Sapay lang kumatagbiag mo't lang ni tatang. Uri makalasat. Papalod ko lata ni Boyong. Aglablabusin ni Tiar Arabidan na kinitatang. Agpada kini Mayor Placido. Naawanan asi iti pada da atao. Agpaiso na itabigin. Wala. Di ka unayak sang sangit. Kat ni, ang mga numadaksan ti ubing. Ang mga mariknanamot ti panagladladingit mo. Anya? Napan ni Boyong iti pagmimitingan dagiti manalon. Kat pinaltugan na lata ni Matias. Wen, honey. Kat idi na arinoknok kanon ni Matias. Kat nagkakaribuson dagiti manalon. Napan kanumat inala ni Miguel ti motorsiklo na. Kat kinamat na ni Boyong. Anya? Nagturad ni Miguel ng kamatan kini Boyong nga oray iso kat paltugan da. Wen, honey. Iso tinangdayawan dagiti pada na manalon. Tanagturad kanuan ang kamat. Kasano nga roda na itong par ti motorsiklo ni Boyong? Sigun ka dagiti nakakita. Bigla kanuan nagbuelta ni Boyong tapno paltugan na kuman ni Miguel. Ngam na diskarkulo iti panagbuelta na. Kat naidong par iti dakkel akayo iti igid ti kalsada. Pato apangkis. Ipakita na nga tako matikinalaing na nga misumatan tinadisgrasya. Wen, honey. Kat kunada na pakaruan. Umay ka. Mapanta kita ni tinangitarayan daking kwa nga ospital. Saan nga ta nga umay ni Chloe? Saan ba lang mabalin ang mapanidadayo ti anak ta? Iso da talangan ti manggita ken ni Boyong. Miguel, simampot ka ka dito'y balay.
Tapno aginumlaag. Nanang, adamang burburi-buri iti panunot ko. Iso nga, kaya't ko ti uminom. Anya, timang kurkuriro iti panunot mo. Atapag, nga da pa kainaigan ni Mayor iti panangpaltog ni Buyong iti katugangak. Anya? Ay, Miguel. Mati maninday tanga atap mo barog. Talaga marinanan. Ta sigurado amarubruban ti pungtot kanyak ni Mayor Placido. Lumamuan na ti atap ko. Yung posible ti atap ko. Saan ka rin, nanang? Ay, jakman amo, ada pa kay naigan ng paiso ni Mayor, itinapasama ka pa maltaw. Nanang, kagurgura na kami launay ni Mayor. Kat makanawan na ni Buyong. Isu a posible ani Mayor tinang mandar kini Buyong. Tapno patayon na ti katugangat. Aga napakarwan ni Buyong. Milagro lagan na malasatan na ni patay. Kapoy di kasasad. Talaga pagduwa-duwa ang ti kasasaad na hani. Tako na pa iti doktor, aladarahan ka no ti utak na. Di opiranda ko mga rod, di ulo na. Iso ti rekomendasyon ti doktor. Ibagam nga ramidin dadagos. Datan ti mangibaklay ti magastos di ospital. Uwan hani, inakto kasarita ti doktor na. Oray kaslawanan ti sirserbi na kanyak. Ramidin talat na ti pagrebenganta. Kas amo na Agripina. Miguel, ado ka dila unay ti trabaho mo iti talon, tanamalman ka unay ngay may diti ospital? Napan ko la pinakan lagi ti tarakan mi kinitatan. Apay nga rin na itakalaang. Pasensya ka kumanamira. May masak ng tinti minum iti harak iti napakan ko lagi ti tarakan ko. Anya? Masangon pa lang ti aginom iti nasangar. Idinto ta amumot nga may saka pinanawam diti ospital. At ang amin mang burburi-bur iti panunot ko. Iso nga minumak basit. Anya tay tapa ka burburi-buram. Kwa, ibaga ka. Di mo to ko man ibagbagay iti sakali. Iba ka mo na niya dayta, Miguel. Amira, atapag amandar ni Mayor Placido ti panangpaltog ni Buyong kinitatang. Anya? Kagurgura unay ni Mayor ti amama. Gapo iti lablaban mi panakagraryo ti dagana. Kat, posible, nga iso tinagmandar tapno patayon da ni tatan. Demonyo at talaga da Mayor. Awagak. Kasaritak itinalapat. Anya, saan? Siyak tulat ang timang salangad kini Mayor. Nasaysayat no siyak, Miguel. Tamis mo nga amak tinapaltugan. Sino da ito'y? Siyak ni Amira, Mayor. Di mo ka din malasin tigas lagpakpakaasil at aaboses. Oh! Amira! Pasensyakan. Di ka na ibusisan na dagos. Pimintas ti busis mo. Abay, ar-ara pa apam ka di madlang tinapasamak ka data? Kat kayat mo ang maulit. Demonyo! Karasaan ka? Pato abanggis. Sana na kita ti kayat ko amang ngaging ka. No anyaman di bagam, ibagamon, takayat ko pa'y adanggan. Sika ka di tinagmandar kinibuyong tap napatayan na ni tata ko? Anlea, awan pa kay naigak iti panangpaldog ni Buyong kinimatyas. Sika ti amo ni Buyong. Kat aming nga ramidin na, mandar mo. Karamba! San ko minandaran ni Buyong kunakpad, tapno paltugan na ti amam. Saan ang amamati, Placido? Pato apanggis! Di nakbibirngasan latan ni tinagan ko a Placido. Dayaw na! Tasyak kag dama mayor ti ili tayo. Saan ka may karyad na yawan ti uri asino? Kaputa may saka, demonyo! Anya? Demonyo ka! Demonyo ka, Placido! Sika lakit di tinagmandar kinibuyong tap napatayan na ni tatang ko! Hinigdapran na. Pato abanggis. Siyakit din datapon na ng mandar kini Buyong, itinapasamak kini Matyas. Agripina, kumusta ni Buyong? Di malanan iti operasyon, hani. Salbaga Buyong, may ramraman akon kapoy ti panang paltog na kini Matyas.
Iso nga oresan ko ba ang makalasat? Anya, sambergwensa. Amom ka diti sasawang Placido. Data tinagpa-opera sa kalpasan na kasta ti ibagam. Gapo tadyak kayat ti pan nakairamraman ko. Gapo iti kinatuso na. Kasano may ramraman tinagan mo? Gapo ta siya tiyatapon ni Tani Amira anang bilin kinibuyong tapno paltugan na ni Matias. Anya, sambergwensa. Nakadakdakas day tang atapdakan kahani. Talaga, iso nga uray maunatan ni Buyong. Masurunak uray. Madino matay Placido. Amom no apay. Taapay Agripina. Awan ton ti magdalo si tinagan mo. Numatay. Kasanupay nga ron amay bagana asaan apod no ti atapda. Wan gaya man niya. Naimbag lagid din da masirip ka, Agripina. Ngala, baring makalasat matlaang tiloko. Umay ka. Mapanta iti chapel. Kadwata amang ikararag ka ni Apo Diyos. Asapay la kumatay ispalan na matlaang ni Boyong. Ano niya? Paswa pangkis. Manyak! Kunak mo, dadyak amot ang kararag. Yak pa nagkararag, hindi ang ngangabit kan patay ni Chloe ng anak na. Nintulakit din Buyong, ti kararagak, sanan! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tatang, agreeing kay kuman. Madandanagan ako na yan. Saan kayo amatay? Ipagpagapuyo kuman, iti apo ko yung ay pasangay kunto. Makapuotsan. Amira, kumusta ni abalayan? Makapuotsan na nang. Agraran. Ay, abalayan. Agriing ka kuman. Saan ka amatay? Ano, kadwakan tumatlaang ang mga iwan iti ipas ngay ni Amira nga apo ko ta. Tatang, nakaring kayon. Di natayan Nakaring ko. ni tatang. Natayak ka din. Saan? Saan kayo pa natay, tatang? Saan kayo amatay? O Diyos ko, agyamanak. Nakaring matlangan ni tatang ko. Ayan ka. Adda kayo dito ospital, tatang. Amira, anak. Ada akmet abalayan. Agyaman ka, apalayan. Ay, naabalayan. Kasta unay ti dandanag ni Amira, iti pan nakapaltugmaw. Natiliw ka din ni Buyong. Ang mga numay nakpuluyan dito ospital. Saan na maaramid day takada kayo, tatang? Delikado ba't ti kasasaad itaday dya tao? Anya tinapasamak. Kalpasan ti pan nakapaltog ka. Kuna dagiti kakadwayo, ang nagmi-meeting abalayan. Kinamat ka no ti anak ko ni Boyong, babaen iti motorsiklo na, iti naglipas kalpasan anapaltugan na ka. Sigun iti damag, tatang. Na disgrasya. Iti panangkamat ni Miguel Cancuana. Na idungpar ka na iti kayo. Iso day jay. Kumusta nga rodan jawanan bain? Una ni Miguel, aswerte na una yan no makalasat kailangan itinapasamat kenkwana. Kasta. Grabe, di pa nakadisgrasya na. Kasta ti kunada, tatang. Kuna ni Miguel, nakita na. Awan puot na ngayon lugan da iti ambulansya. Nadigos ka pa iti bukod na adara, idintaray da iti ospital. Hello, Miguel. Oh, apay nga mawag ka. Kumusta ni tatang? Naimbagadamag, nakapuutan. Anya? Ana? Agyaman tayo iti Diyos. Tasaan naman lang nga binaybayan ni tatang. Wan, kat agyaman ako na iti Diyos, Miguel. Nakalasatan ni tatang. Ay na, naminduan na adara sa pinaltugan ni Buyong ti amang mamira. Wan, kat ibagak ti kastoy.
Gadanto pa'y gundaway ni Buyong amang isikat kinitatang iti maikatlo a gundaway. Tabalod ko na. No makalasat pa eh. Ngam panagkunak. Di na malasat ti panakadisgrasya na. May mayat pa'y kidino saan na makalasat. Pakawanan na kumanya po dyan si Tineto nga ibang pagak. Gamin, no makalasat. Abangan no saan nalatasar dengan ni tatang agingga iti mapatay na. Ti Diyos ti mga dang iti amin na banag, Amira. Uray kayat tayo amatayan ni Buyong. No di pa'y kayat tinamarso amatay. Awan mabalit tayo. Papa, nasapa ka magkasimang patanagapoy dyan munisipyo. Wandi ha. Insapsapak. Tinakman kita ni Buyong yung ospital. Di mama, biyo ka tinurayan? Ang mga matandanin sumangpat dayjay. Wah, imawag kita ni mamam. Kit kunana, ngagsabat kami latan ni ospital. Anya? Lukas na, kaya't kumati umay papa. Kaya't kumata makita ni Buyong. Sanan, dito'y kalatan. Makapadagas pa'y laking katagbiyahe na dayo. Naimbagan dagiti sugat ko, papa. Saan ko anasukir ti anak ko. Tapno dadardaras mo't lang ti panagimbag mo. Okay. Sa anak nga ro din na sumurot kada kayo. Mabit lang. Nimot mamam ti umawawag. Hello, Agripina. Honey, ada akong dito ospital. Imun una ka mo't gaya man. Sang-sangpet ko pa'y lang dito'y balay. Ngam umayak mo dan. Bad news, tinasang patak dito ospital. Abay. Anya ti madiadamag? Awanan ti matalag mo unay at taong Placido. Natayan. Natayan ni Buyong. Agyang anak, nagatang kuntin reseta ti doktor nga agas ni tatang. Agsubli ako ni ti ayan na. Amira, aguray ka. Imoy ni Miguel iti ospital. Oh, Miguel! Amira, jak amo no napintas. Uno dakas da ito adamag. Ha? Anya dito adamag? Di mo pa'y masigurado no, dakas mo na nasayat adamag dito. Ni Buyong, natay ka nun. Anya? Natayan ni Buyong? Wen, natay mutlangan ti salbag. Miguel, di mo ibabagat ikastan. No natayan ti may sa tao. Ikararagam kiti ti kararwana. Asapay kumata makasaklang matlang iti pagaryan ti apo. Panagkunak, saan nga ijay langit ti pagturungan ti kararwana, Amira? No di kat ijay imperno gapo iti kinadakas na. Ala, adamot pagsayaatan na no natayan ni Buyong. Tapno awanan ti mangisikat iti biyag ni tatang. Ay, nalaglagan itan ti riknak. Gaputa, sanot nga tapakabasulan. No pakabangaran ti papatayan day a tao. Wen, Nasaysayat pa'y kumano ni Mayor Placido tinatay. anya? Amira, apay akas lang nadagsin unay tiriknam kini Mayor. Panagkunak, nadagdagsin pa'y tiriknam kinkwana. Ngamda kami ako mun kontrakin Mayor. Iti panang paltog manan ni Buyong kanya kapalayan. Talaga nga idarom kaon. May pabalod mo nga ta, abalayan. Idinto a mayor ti amo na. Uray pa'y. Awan nangat nga tao ngam tilintag. Abalayan. No nababa a tao ti agdarom iti husgado. Ay kat nalakalaang apukus-pukusan ti kasaw. Saan nga amin nga do ti kwartana kat maaramin dalagta ti kayat na. Ang damot, pangukuman na mangusig kadakwada. Idarom ko ni Buyong, apaman na makaruwarak dito ospital. Tatang, pakawanan niyo kuman ni Buyong. Anya, pakawanak. Kalpasan nga impidwa natin ang isikat iti biyag ka. Pakawanak. Ay, saan anak ka? Talaga nga idarom ko ni Buyong. Awanan ni Buyong, tatang. Ano ti kaya't maasawan? Apay ako nam nga awanin ni Buyong, Amira. Natayan. Iso ti may imbaga ni Bigil itay. Saan na ka no analasat ti pan nakadisgrasya na. Anya ti plano yung ti bangkay ni Buyong, papa? Tanimin pinsan mo kan at tinalikodan ti pamilya na. Kapilitan. Nga iti chapel ti pakay masayagan ti bangkay na.
Pangururayan, iti pan nakaramid ti pansyon na. Sige, papa. Asino nga ro ti mangbantay ti bangkay, kabayatan ti pan nakamasayag ti bangkay na. Oray awan mang bantay. Awan mo tag-interes keng wada. Tamay samot ti nabangkay. Sa bagay. Ngam, mangibaunak to iti mapan makisarita iti pamilya na. Bareng mayat ng tumadla nga mapangitaan ti bangkay na. Sayang ni Boyong, papa. Tapay kumabasayangan kageng kuana. Kaputa na po noon ay kada kayo. Well, nagpaiso na ita. Tasipot iso ti driver bodyguard ko. Awan pulos, panang traidor na kanyak. Iso ti pakasayangan kan kuana. Man ti kaski ni Boyong. Nga itad na amin apuso kan kararwana iti Ngam! Iti napalabas na pukaw ti talagmiking kuana. Gapo ka iti agsasaruno apalpak nga arabit na. Nang runa iti panang padsukin kuana ni Matias. Agyaman kayo, tatang. Tanatayon ti mangisiksikat iti biyagya. Idarom ko kumakat ni Boyong no nakalasat. Nasaysaya at nung natayan, tatang. Tapnawanan ti sakit ti ulo yung. Sa bagay, nagpulumutan iti kinadakas na. Kuna ni Amira, nasaysaya at kumakano. No natay dan adwa kini Mayor Placido. May sapay na dyan, Mayor. Tumting tulat tama, tiyal daw na. Sana maturong ti Diyos. Wen tatang, tada pagpatinggan ti amin apa naglablabes. Nasakit ko na itinagam ko iti Mayor. Ta sana binayadan ti pinagaburan na apagay ka. Bayan yon, tatang. Mudak lang mabain idi ka nagti kakapitalis ang mangururay iti iruruwar ko iti opisina na. Impeksak ko maamin anak kan ko anak ka. Iti panagreklamo yung kinkwana. Isumot ti panggurguraan na unay ka na kayo. Amo yung dakkel ti atap ko. Nga isuti ng bilin idikin ni Buyong tapno paltugan na kayo. Makarwarak lang iti ospital. Kasarita kiti nalapat ti Mayor. Saanan tatang? Uray kat kinasaritan ni Amira. Anya nga raw ti kunana. Siyempre, naglikodan na ti atap tayo kinkwana. Alangan ngamin nga aminin na. Ang tinapatay. May baga tayaw ti atap tayaw. Nga isaw ti mastermind iti pan nakapaltog ka. Honey, naimasayagan ti bangkay ni Boyong iti Sunset Chapel. Nga maawan apulos ti manglamlamay kan ko ana. Padasam manan nga ibaga ka dagiti kabagyan na. Kabaring mayat na madla nga mapanmang lamay iti bangkay na. Wen, honey, nga kasla adamat amak ko amang maneho iti lugan ko. Gapo iti napasamak ka ni Boyong. Awan gayam, jakpay na ibaga ka na kayo. Nakasarita kon, di kung nakakasukat ni Buyong at driver bodyguard kayo. Asino ay ati kinasarita, honey? Kan tagano? Amangan no adayumat unay ti lugar ta. Kat saan ang makaanos? Nanos, kan natulnog ti kunak, anapili kamang sukat kin ni Buyong. Asino nga min, honey? Ni Burog. Anya, iso ti umay a driver bodyguard tayo? Wan, masigurado ka na sigsiglat ng ni Buyong. Tadon ti patas na. Wanted pa idi. Ngemga po iti laing dagiti amo na politiko. Nawaswas ti kaso na. Maala, sapay la ko mga rod, tamakatunusan minto iti anak ta. Panagkunakit katunusan nyo ni Burog. Takas kinibuyong anatulnog kananos. Ken, nasigsiglat ngem ni Buyong. Mama, papanan nyo? Baunak ni papam amapan makisarita kadagiti kapamilya ni Boyong. Anya? Linaksid na lang aro din na kapamilya. Ngam kay manan kasarita, ida? Gaputakas laul-ulilan ni Boyong. Nga apan madlaang manglamay kan kuana. Paitabon nyo nga minan, mama. Barang malpaston dagiti kinasarita ni papam anapan nagarami diti pansyon na. Tano dilat tatalyawan ti kapamilya na. Talaga nga itabon tayton. Wan, mama. Dahil ti kasayaan ta na maaramin. Total kat saan tayo matan ang maisublit ibiyag ni Boyong?
Tatang, nakasarita kong ti Doktor Yo. Anya tinagsaritaan niya. Mapalubusan kayo kanon arumar ti ospital. Taagpaimbag kayo ni Balay. Agpaisaw. Ay na, nagsaya atin lukas na. Makapanak taon ni Balay ti Mayor. Apa yung pang kayo pa niya Balay di Mayor? Kasaritak itinalapat. May papaniti pan nakapaltog ka. Tatang, saan niyo kuman ang mapansalangado ti Mayor? Kuna ni Miguel, anaingat ang nagtalikodan nati ipagpabasos tayo kinkwana, nga iso tinang bandar kinibuyong, apaltugan na kayo. Alangan mo't ang aminin na. Basta mapanak to Balay da. Kat kasaritak itinalapat. Saan kuman tatang? Ang mga nun, adala nga maisagmak kayo. Naminduangan sikat ni Boyong ti Biagkaw. Kat jak pulos mamatay. Asaan nga amo ti Mayor dahil ti inararamid ni Boyong kanya. Uray, tanatay mata ni Buyong, tatang. Awanan ti mangisikat kada kayo. Nabilag ti Mayor. Adaw ti Kwartana. Laklakaan na lang ti mga ti kasukat ni Boyong. Tapno ituloy na ti mang patay kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, Burog. Ag-report kan tumikat. Sa pamtulangan. Tapno mayam-am mo ka pa nga muna kada senyoram kan senyoridam. Sige. Bye. Asino dyan kinasarita mi ti cellphone mo, honey? Ni Burog. Asino aburog? Tagano? Ni Burog, kabaro nila kay Erwin at taga Marciana. Iso, tibagbaga kada kayo, akasukat ni Boyong. Anya? Umain ubigat katison tiyag bali na driver bodyguard ko. Asukat ni Boyong. Mala. Sapay la ko mga rod ta kasi nurutan to ti anak mo day jay aburog. Sigurado ngagkinawatan da. Natulnog kinadayaw ni Burog. Asintado pa iya pumaltog. Wan gayam, may sabalik man ti sarita nagrepina. Oh, anya tinalagip mo apagsaritaan ta? Nabangka madlang itinang ibaw nakken ka. Wan, tsak pa'y kit dinadanon idi ti asawa ni Boyong. Ngam inuray ko, aging ka, nauray ko matlaan. Anya nga ron ti kulada may papan. Idi pan na kay masayag ni Boyong. Kaya da ka di madlang nga mapanbantayan. Saan, honey? Takunada nga sipod nagtrabaho ni Boyong kada tayo. Kat linaksid damatan a kapamilya. Oray ka dagiti anak na kad sanda kaya ta makita. Wan, honey. Linaksid damatan nga ama. Tasipod idi ubing da kanupay lang. Kat nagbalinan nga irresponsable nga ama kadakwada. Paato apanggis. Wan nga rodan di rason nga agbayag pa iti bangkay ni Boyong. Paitabon tayon, apaman na malpas ti padsyon na. Ay, agyaman na. Nakasangpitak maglain iti balay ko as bibiyag, Miguel. Wan tata, katagyaman tayo iti Diyos. Taawahanan ti mangisiksikat iti biyagyo. Natayan ni Boyong. Nagpulon ti kinadakas na. At sa pala kumaa. Tas sumarsarunomot nga agpulo ti Mayor nga amo na. Wan tata, naibaga ni Amira ngayon kay kanong kasarita ni Mayor. May papan iti atap tayo kinkana. Wain, ang pudnulakit na itatap tayo baraw. Nga iso, tinangmandar ka ni Buyawng, tapno isikat na tibiyag ka. Saan nyo kuman ang mapansalangarin, tatang? Taawan mo ti ebidensya tayo, nga iso ti mastermind. Ang mga nuda kayo pa'y tagbalin na rakas. Nasaysaya at makasarita. Tapno amo na nga iso ti tuduin tayo. Ad-adalaang arumabat ti santay to apa nagkikinawatan, tatang. Iso abayan yun. Ikumit tayo latan kini Apo Diyos. No bilang tagpay suman ti atap tayo. Wala, Nasaysayat nga tiintay panang kita kini Buyong anak kamasayag ti aramidon tayo. Ngumtiin kay makirikyar kini Mayor, tatang. sa dino ka day, tinakay masayagan ti bangkay na. Iti funerarya ka no idaili, tatang. Payasaan nga ijibalay da. Gaputa na bayag kanon alinaksi dagiti kapamilya na, tatang. Kita malatidakas at tao aya. Taure na tayo. Kagurgura dalat ta. Uwen nga ro, tatang. Nakapimpi man unay ita ni Buyong. Tanatay lang nga ro din.
Di pala kayat atalyawan na iti kapamilya na. Intanto man nga ron kitaan baraw. Tauray namin doang insikat na tibiyag ka. Kitag pa yan ay magtirupa. Tinagbalin na kontrabida tibiyag ka. Naimbag nga daw yo, senyorita. Huh? Sino ka? Guwapo ka kumangam. Nagpasit ka man. Oo na yan. Dinayaw yo ti kinagwapo. Ngam, nagbasit kamat kunayo, senyorita. Anya nga minayati bangam. Iyak ni Burog, senyorita. Ti kasukat ni Buyong. Si kagayam di bagbagan ni Papa Burog. Anak na kanila kay Irwin at taga Marciana. Uwan, senyorita. Sige, sumra ka nga rodan. Taayabak ni Papa. Kunan ni Papa nalaing kakano a pumaltog. Agpaiso ka di? Saan mat apaglastog, senyorita? Ngam, talaga natal na ti pulsok a pumaltog. Ada asawa mon? Adan, senyorita. Lay ka tinagan ti asawa. Katugangak na bunjing. Anya bunting? Bong tinagan ti katugangak a lalaki, senyorita. E dinto adjing mat tinagan ti katugangak a babae. Isa, bunjing. Sino ti kasarsaritam? Ni Papa. Ni Burog, Papa. Di bagbagaya kasukat ni Buyong. Oh! Nasaya tayo may kamadlangan, Burog. Apag iso, adda pa panantayin ton madamdama. Uwan, mayor. Chloe, ipatuldom keng kwanan no sardino ti quarters na. Tapno may dulin nan, dagitin tugot na, aramramit wenno alikaman na. Wan, Papa. O sige, Burog. Umay ka. Surutan na. Tay tulod kay tagbalin at quarters mo. Miguel, apay akaya tiyo pa'y lakitahan din nakamasayat abang kay ni Buyong. Kaya't kano amay mo taktikan ni tatang tilangan ni Buyong. Isuamapan kami, Amira. Wan angam din to pa'y mapankitaan no nabantayan dagiti kamang ti pamilyana. Dakay kit din ti agregat apapan mangkita. Para kanyak. No natayon ti may sa tao, anakaaramid kanyak iti kinadangkok. Mairaman mo tin amatay ti gurak iti day ta tao. Dahita tinagidyatan ta, Miguel. No siyak, aginggat si bibiyakak. Nakatalimang tulad ti gurak iti tao, anakaaramid kanyak iti kinadangkok. Di mo amot mamakawan no kasta. Ang aguray ka. Ada ka di tao akagurguram unay adi mo mapakawan. Awan matkit di, awan. Apa yan ay kuling kamatan? Ada ka di tao nakaaramit kin ka iti kinadang ko? Kat di mo pulos mapakawan nga uray no may santun abangkay? Awan, Miguel. Gusto isardeng ta na pagsaritaan na taabanan. Sige. Tingarod pa nagdadagsan mo ti pagsaritaan ta. Amom, nakaragrag sa kakunay. Tasaan mo't lang ang nagbayag, sipo di nagkalay sa ta. Katadan biyag nagpit-pitik iti saklulong. Daytoy, tikong ko na kataltalunan iti ni Matias a pinagapura. Ken pagpatakdiran iti pribado a pagkadalan, Burog. Napintas ti lokasyon na, mayor. Tamis mo nga ihit tinak kalakalsada. Nalawa tinagami, Burog. Ngem kaya't nga agawan dagiti katalunak. Babaen kano iti panang pagraryuda. Ngem jak ipalubos. Ikaroon nyo idan akatalunan nyo, no kaya't da nga aguman tinagayo, mayor. Saan ko basta may katida katalunak? Gapo iti kinapolitikok, Burog. Buwes, di siya klat tantiag tignay, mayor. Anya ti aramidem, maber. Ikak iti pagkulayawan da, mayor. Tapno sandan nga ilaban ang agraryo tinagayo. Pato abanggis. Anya nga ron ti aramidem, kunak. Ipagam. Tano makita ka na pintas wino pabor kanya. Palubusan ka. Patayak ti Pangulo da, mayor. O diya, patayam ni Matias. Ituloy mo, tinro giniboyo nga misyon na kasta. Uwan, mayor. Tapno maikak pa iti hostisya. Ti pan nakatay ni Boyong. Saan? Di mo aramidem day Burog.
Taro ituloy mong isikat tibiyag ni Matias. Kasla damat tan kinapaisuna ti atap kanyak dagiti tao. Anya? Atapan da siya kinangbilin kini Boyong. Tapno patayin na ni Matias. Awan timmandar ko keng kwana. Di mana Boyong. Agmay-may sa dito'y kapal na nadatnganta. Talaga nangisik ti kararwana. Taura dagiti kapamilyana kat sandan at tinalyaw. Uwan tatang, ngam sigun ti administrador iti dayto apuniraria. Itabon dan to kanon intun malum tatang. Asinon to nga raw ti makipamumpaw. Dagitin to kanulatan taga funeraria ti makamu amang idulin iti bangkay tatang. Ay una niya, dayto yan ti bunga ti kinadakas ide ni Buyaw. Apitin nan ti pait dagiti kinadakas na. Nga uray no maysan abangkay. Mama, malaman. Kumawan pa'y daburog. Apay asigsag ka am ida, iha? Kaputan ako na ni Papay tay bigat. Nga itaamalam ti pan nakaiduling ti bangkay ni Boyong. Nakasaritan ni Papam dagiti empleyado ti puniraria ng balsamo ka ni Boyong. Isudalatan ti makaammo amang itabon. Anya? Oo na yan. Akapimpiman na Boyong. Kasta talaga, iha. No awanan apulos ti agay ayat iti tao apimusay. Awan ti mabalin no kasta mama. Ibaga kumada tayo langan ti mapan ngam. Kunayon tumanan adi pa'y mapan kitan dagitik kamang ti pamilya na. Datay to lakit din. Nalpasan ti akam na iti daytoy abiyag, iha. Katawanan ti Serbina nga uray ado ti mapan makipanabon kan kwan. Imbak to si Mang Tutkan. Ni, kasla inururay mo mo't isasangpot ko. Uwan, adangan na napatag na ibagakan ka. Anya ka direta? Imay ni Manong Ponso. Katimpadamag na, anakita na ni Mayor Placido iti pinagabura na atalon ni Tatang. Anya ko mano na pan. Amo tayo mo't amin ng apagpatakderan ni Mayor iti pribado nga eskwilaan. Di pinagaburan na atal-talon yun. Ada ka nun sa bali at driver bodyguard na. Anya? Sino? Ang mga nukas kinibuyong manan anak uspag. Kun pangas. Santay lang amo Santay yung matpahingam amo no asino dahi chay. Namon ka din ni Manong Punso tinagan ti kabarbaro a driver bodyguard ni Mayor? Wen, burog ka no tinagan na. Taga ano nga taday chay aburog? Taga Marciana ka no. San ka namat kayo sa tidakkel a lalaki? Ngam nabakad. Ay sus. Kasladay di sa kiyong aroda para singir iti buwis. Unay kan, imbaga klaang timbagada alanga day di aburog. Tila pangyar arigamon kan kuana. Kaputa ko namot nga minanabakad, ngam basit. Di kasla sa kiyong arot. Ang agore ka. Saan nga taan uy-uyong mananda di aburog? Ngam day di buhyong? Jakla amo. Ngam day tan, amanga na ison ti kabutang iyo. Santo Apolos. Uray urnungan amin ni Mayor ti agnagan iti burog iti dayto nga ili. Saan kam to amabutang? Tawan mo't madingar aramidan mi. Para kada kayo dayta kini Tatang. Ibagayo nga awan ti madingar aramidan nyo. Ngam iti imatang ti Mayor. Nakadakdakas ti lablaban niya apan nakaagraryo ti dagad. Papa, kanan to parugyan nyo ti may patakdar nga eskwilaan. Nagsarita kami kan engineer. Imbaga kinkwa na anas ka narugyandan iti kapitan na panawan. At danto manan sa bala pa master kan tayo iti kwarta, Papa. Wan? Saan lang nga dayta? Adu pa iti matulungan tayo. Nang runa ka iti adda iti awaway nga adayo iti pagkadalan. Wan gayam, Papa. Naitabo ng tibang ka ni Boyong. Nasayat. Tabareng makasaklang matlang ti kararwana yempierno. No nagpakawan ka dagiti basbasol na sakbay anagsatan iti angas, Papa. Anya? Mabali na makasaklang ijay langit. Ngam nasan? Daytan, tidyakan mo. Iso man nga imbaga kay yempierno. Ang santa man na pagsaritaan tayo di Buyong. Awan sir-serbina at topi ko na ita. Wangayam. Di mat, kayat mo pa itag sursuro apong altog.
Wan papa. Tsak kayatan iji bantay palinawang apag sursuruwa ka pumaltong. Sa diro nga rod, di kayat mo kin katalgidan na pagsursurwam. Iji daga nga inay-aywanan idi ni Miguel, papa. Sige. Hintay yung arod ka na burog. Tay sonto di mangisoro king kapumaltog. Ni, niragya ka nalbong. Kaslay tiruwar tinaladan tayo tinagapuan ti putok papa. Kan, nangagkuan nagikis ni mama. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Nimbag nga oras yumanen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay man dingged, tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nakapimpiman unay ni Boyong ana itabon, papa. Awan man lang oray may sa akamang ti pamilya na, anapan nang itulod kan kwa na iti maudin apag tungpalan na. Saan ta kumana pagsaritaan pa di Boyong? Awan kayam, di mat kayat mo manantag soro a pumaltog iha. Wan papa, ngamjak kayatan ni Jibantay balinawang apag sursuruan. Ta iso idi, tinang kidnapan kanyak dagitik tulisan. Sa dino nga rod, di kayat mo pagsursuruan. Iti daga ngay aywanan idi ni Miguel. Sige. Mapantay yung nga rod ka na burog. Tanya day diya kanal buong. Itirwar tinaladan tayo tinagapuan ti kanal buong papa. Nangagkuan nagikis ni mama. Kanya ka tati na basama ka. Pinaltugan dan samad tan ni mamam. Kitaan nyo na, naglok. Di mo yasin kanyak burog. Kabutan ko. Kanya tinanggag may taya kanal buong. Ay, ulag! Nagkakal nga ulag daytan! Saan nga ulag dito ay senyora? Nudikat bigla. Baklat kan ulag. Isumat lang nga iso. Agduma, madam. Awan kita ti biglat. E din to ta, ti ulag kat ada. Day taka dete pinaltugan may tayo burog. Uwan, mayor. Nakita nga agoy uyas iti karutan. Iso pinaltuga kadagos. Dagkala beklat. Tay talakit diti mangmangan kadagiti mapukpukaw a manok kadapato dagiti kaaruba tayo hani. Siguro, madam. Tadakkel ti dyan na. Ingkay ba lang day ti basuraan kat pauramon? Anya, ay saan, senyorita? Naimas abulutan da ito eh. Agpaiso na ita burog nang runan wadobuam. Uwan, mayor. Naimas abulutan to ibigla. Amok ti mang parte kan mang luto. Kasta ka de. Di mo ko na nakayat mo mati agpulutan iti day tabaklat plasido. Natural Agripina. Makapaubing ti karnin. Ay saan? No agpulutan kanto iti dayta. Saan ko akayat ti makikaiddakan ka iti talo arabi. Tapay, anya kumati ka po na. Kaputan no agsida ka iti dayta abaklat. Sigurado, agat baklat kanto matan. Pato abanggis. Makanay ka dilang day tarason, tapno din akong kaida iti talo arabi, Agripina. Dayta, nabras ko na nasayaan. Inak ibilagan tapno mamagaan. Nana, nangalaan niya iti tang indayon. Impadawat ni Kumari Licia. Indayon kano dayto idi ni Abigail nga apo ko na. Kat gaputaawan mangusaran, iso nga impadawat nan. Kat, da kayong tinangala. Tadan to pagindayonan to'y anak ko. Uwan, dumagdakalin ta tiyan mo. Kat di mamin agis ngay kanto na nakaw. Ne, apay anapasin na ay ka itinaunag. Di ka di maragsakan, amakitamton ti anak yu kini Miguel? Ako, saan man nanang? Maragsakan na. Awan anyaman na, no, nagsinaayak man nanang. Si
konsekwensa. Kasla saan a mayor? Mama, asino ti kapungtot nyo? Itay pa ato manabotob kayo. Ni papang mo, jak kaya ta kaitay ton rabi. Kan imbagak kadagiti katulong, adida ilakaman iti pangrabian. Taapay, mama. Nagapa kayo kadikin ni papa? Saan matkit di, ha? Namapay nga rin pungpungtot kayo kan kuana. Sa dino ayatayan ni papa? Adda iti likod ti balay. Pulpulutanan da jay baklat na pinatay ni Burog itay bigat. Kasla saan a mayor ni papang mo? Mama, bayaan nyo latan. Karamanan naman na baklat. Oo. Kasla saan kit di a mayor ah. Ado ka no tagsidsidat baklat, mama. Saan ta na pagsaritan day ta baklat? Sumsum garak. Aywan gayam. Imawag kanya kitay ni engineer. Tadi na kanumat makontak ni papang mo. Anya din ba ni engineer? Nag-deliver da kanon iti site dagiti materialis a mausar iti may patakder nga eskwelaan iha. Katinton bigat, rugyan da kanon. Sigurado lakit nga maragsakan ni papa, numama na day taampanag. Ay, wan gayam. Marugyan kumamatan ama develop jay bagbagata yung eco park, mama. Kasaritam to ni papang mo may papan iti day tabanag. Wan, mama. Kasta nga ron tiramida. Tapnada na yun at tourist spot. Tiili kayo. Ay na, Amira, magdakalan ta tiyan mo. Di lang maminano. Agpas nga kanto. Wan, Miguel. Oh, apay kasla saan ka naragsak ang makakita iti anak ta? Awan? Ada ka di problema? Awan? Anya ko mati problema. Wan kayam. Anya idinti ko nam, may panagan to iti anak ko. Oh, anak ta ko naman. Wan kayam, anak ta. Anya di ko nam nga may panagan. No lalaki, Angelo. Ang no babae man, Angela. Tayo sunto ti Angel tayo. Sige. No, dagita ti kayat mo anagan. Sige ti masurot, Miguel. Kat sabi na ko ma, tasaan to nga balay ti panagayat mo kanya. Santo Apolos, Amira. Aglalo kat ipas na imunton ti inauna nga anak ta. Diyos ko, kasano na madoktalan to ni Miguel? Asaan na iso ti ama ti anak ko? Dinto nga tang bali ti panagayat na kanya. Maawat man to nga nga anak. Di saan mo't nagtaod kan ko na. Diyos ko, aging kat kaano ang may limit ko daytoy. Aging kat kaano. Mama, apay nga dakal pa lang kiti sangas. Apay di kay pala mapan maturog. Jak kaya ti makiabay ita maturog ka ni papami. Agat baklat. Unay kayon, mama. Nakitak mo ti kaya nagbigos ni papa. Sakta asimrat kiti silid niyo. Saanan nga agat baklat ti payod na. Sumrat kakit din tayong kay maturogan. Ay, jak kayat. Pinadalusak ti may sa kwarto ta iso ti pagturugak ita arabi. Anya? Tinasayat. Umay kayo langan iti silid ko, mama. Sana nasayat nagmaymay sa kayo ang maturog. Tamangan no mabatibat kayo. Ang gayam, maturog ka din ni papa? Wan, imasidaga kita iti silid. Kat nangag kong agur-urukan. Ala, umay kailangan ni Giseled ko. Tadatayon dagkaid na. Ni papang mo iha, iso di agririyaw. At then samutan sa bali at tao nakastrak iti Giseled yun, mama. Umay ka, inta kita ni papam, tamang ano pinataydan. Placido! Agring ka, Placido! Awat basol ko ka. Awat di basol ko ka. Awat na. Aya! Larik namon? Nalukagkan, Placido? Agripina. Chloe iya. Nagtagtagahinap kayo, papa. Agririyaw kayo, akaslada mang patpatay ka na kayo. Wana. Talagang nga damay at amang patay kanyak kang paide. Suha nagririawak. Kung nagtupay ka, maditi epekto jay sindayo abaklat ka ni Burog. Tila may tagtagainap mo, Placido. Mas lagpay-pay so dinadagdagay na po Agripina. Anya nga min tinay tagtagainap mo? Ada kang bay di, naipas nga yung maladaga.
Kat iti bakal, nagbalin na violin di. Kat iti nagsabat kami. Rumrumsik na kiti matana. Aging ka pinaturungan na kiti paltog kat pinaputukan na. Diyo ka dim amo tinatagtagainap yung amalataka, papa. Saan? Day ta ti maganganap mo, Placido. Nagpulutan kan tumat ngamin iti baklat. Iso aday ta. Tila may tagtagainap mo. Nanang, sarino tayo ni Amira? At dadi talikod ti balay. Agi balbalay bay kadagiti linabaan na. Apay, anyat ibagam ay iti asawang barok. Ada ko may padamag ko kinkwana, nanang. Bigbiga, adan nasagap mo adamat. Anya ay day ta adamag anak ko. Adan dagiti materialis para iti may patakder nga eskwilaan. Iti pinagaburan ni Mayor at taltalon na katugangan, nanang. Di irugida nga rudan. Well, nanang, rugyan danto ka nun bigat. Isulaang ti ibagam kini Amira. Well, kun ti plano ni tatang amapan mga tipakar kiti agubra. Anya? Apay nga atipaan na ida anak ko. Gaputawan pa'y tinalawag asaritaan da kini Mayor. May papan iti day adaga. Kun may sa, ti may papan iti saan na panang bayad karagiti nadadaala pagay ni tatang. Ay na Miguel. Uray agan ano ni abalayan amapan mga tipakadagiti agtrab-trabaho. Kat saan nanto amalapdan ida. Ta proyekto ni Mayor ti may patakder. Iso nga ron nga bagak kini Amira, nanang. Tatulungan nak amakisarita kini tatang. Bareng no di na ituloy ti panggap na. Ngala, inka nga ron danunan ti asawam. Adda di talikod ti balay. Miguel, saan amabalin alapdan ni tatang dagiti trabahador iti maipatakder nga eskwelaan? Amangan nga niya't aramiden dakan ko na. Iso akin na sarita ka. Noan niya ti desisyon mo. Mapanta ka sarita ni tatang. Lawlawagan ta ti panunot na. Anya nga tano iti abogado milangan ti papanan mi kini tatang. Bareng no, denggen na. Noan yaman ti ibalakad ti abogado. Naimimbag pa'y. O sige, intanto nga rod kasarita ni tatang. Bareng no kayat na ani abogado makarlangan ti papanan mi. Mama, ayan ti kon kunay as Xerox ti mapa. Ti daga nga inalayo idi asesorya. Awan dito'y balay, taintad ko idi ka ni Miguel. Ngam di nagsama tin subsublin. Anya? Apa nga intadyo kan kwa na, mama? Iso tinagkitaan na iti pagpatinggaan ti maaladan. Tapi naaladan idi ni papam ti entrance ti sakop ti bantay. Lukas na, adapay lang kan kwa na ti mapa. Oo, aniha. Naliplipatan mi matan ka ni papam nga inalakan kwa na. Aging nga inikatan ni papam akas administrator ti daga tayo. Okay, sana ba ni? Mapan kontolan. Anya nga ti pakasapulam, iha? Kaya't ko makita ti developer day dya ang mapa, mama. Tapna muna ti pagpatinggaan ti develop danto nga Eco Park. Ibaon mo tilatan ni Burog amapan mangalay, ha? Saan asika ti mapan iti balay da Miguel? Man ano kumano siya ti mapan mangala, mama. Alangan nga dang ranak ni Miguel. Idinto takatalunan tayo. Kabaulamon ti agmaniho? Wan, mama. Awan pagdanagan nyo. Awanan ti marik nakasakit. Gapo iti pan nakapaltog ko idi. Isa makaaliwak sayak manan. Mala, sika nga ron ti makaamo, iha. Ngam agan anad ka kumay ti panagmanehom. Borog! Umay kawan! Ngati ba kayo, Mayor? Irwar mo ti lugan, tanda pa pananta, sakbaya mapala kaya munisipyo. Sa dino, ti papanan tayo, Mayor. Mabanda kitaan, dagiti na i-deliver materialis, ti mapatakder ng eskwilaan. Sige, Mayor. Inak nga ro doon, irwar jalugan, iti garay. Di matlugan ni Chloe, Jeremar. Agripina! Papananayati anak ta. Agripina, tuleng ka ka din. Papa ni ti ayam da Miguel, honey. At niya ti mapanay baga. Apaya pinalubusam. Ada mapanaalaan ka ni Miguel. Imbagagmat anilatan burog ti ibaon na. Isumat ti naghagot anapan. At niya ngamin ti mapanaalaan ka ni Miguel.
Ti survey plan nga inala iti ni Miguel. Huwag kagpaiso. Naliplipatak meten, sapay original tintedaking kuana. Masapol ka nga minti developer ang nakasarita ni Chloe. Para iti ma-develop nga eco park iti dagatayo. Tatang? Tatang, umay kami man kin ni Miguel. Tatang? Ni, awan samat ni tatang mo. Itay tapay ngagkat ka to. Rimwar man nga tan? Nakarikap mo't amin na tawa. Iso nga da siguro ni Jetal Talo. Umay ka. Agawitan. Agsublitan tulatan no malam. Makisarita kin ko ana. Aguri ka. Ne, saan mag-jam anak katrang ka? Wala. Ilukat mo nga ro din. Tas umrektan iti balayo. Tatang? Ada, ay! Ha? Nagdakilo na pusa. Munak lang. Nakiktutak mo mahinig yun. Anay ko. Ni, Nagsakit yung tiyan ko. ha? Ano? Diyos ko. Ang mga no ipikturet ang tipa nakakingtog mo. Sana mabali na maalisan ka. Umay ka. Ipan ka arago si hospital. Tatang, ada kayo ka dito'y balay? Talaga nga awan ni tata nga mira. Umay ka. Ipan ka iti ospital. Tama nga numalisan ka. Gapo iti pan kakingtot no. Amin ang dagiti linabaak alampin kas kadabado ti uping nga intad ni Kumari Licia. At tataulan ti aso iti arubaya. Sino nga ta? Nana Salud! Nana Salud, umayak man! Nimot gayam, Chloe. Ay, dumanon ka, senyorita. Saan nga agkagataso? Umay ka dito. Nana, anya-anya dagiti balbalay pa yun? Dagito man impadawat ni Kumari Licia alampin kas karabado ti ubing, senyorita. Lina ba kadanto usaran ti apukaw. Masikugan ni Amira? Ay, uwan, senyorita. Nagmayatan? Dadanton apo ko yung kinitata Matyas. Ay, uwan, senyorita. Ibagak tumanin ton maipas ngay ni Amira ti anak na kin ni Miguel. Kat nupabunyagan na. Siyakto kumatimay sa aninang. Nagsaya atan no, kayat mo nga anakan tagbalinto nga apo kong senyorita. Ay, imbayan, tasak tulat tanti makaamo amang ibaga iti manugang ko, senyorita. Awan da ka di nga agasawan? Awan da, senyorita. Napanda iti balay da abalayan. Anda ka no importante nga ibagada. Sayang. Adda ko maalakin ni Miguel na nasalod. Anya ka iti alaam iti anak ko, senyorita. Ti plano ti daga nga impaigab ni papaidikan ko na. Ay, kasta aya. Ay, sus, pasensyakan, senyorita. Di mo mo't nadanon ti anak ko. Agsubli ka tulat ta numalong ta ibagak to kenkwana. O sige, nana. Ibagayon to nga rod kin ni Miguel. Agin to pala pumampano inton malam aging gaadinak mauray. Uwan, senyorita. Tanong amukla kumati nang idulinan na. Ay katsak kumalatan ti mangyawat ken ka. Mabalin ka di nga itantan nyo pa laang ti panagpatakder nyo iti iskwilaan iti dati paset ti awat ko adagaya. Saan mo namulaan? Nagaburanan. Iso di ka ko mamangriribok, Matyas. Nangrura, ketrugyanan da engineer ti may pasdag nga eskwelaan. Bayadan nyo pa nga rod nga umuna tinadadala pagay ko ang inaburan nyo, mayor. Matyas! Laklakayan kan ngem di ka makawawat iti sao. Imbagaking kay din imay kaya munisipyo. Nga awan to Apolos, ti mauray mo kanyak uray kusing. Wala nga uray sukatlat gastaw kada bannog ka. Di ka lamang riknan. Pumanaw kan, Matyas. No kayat mo tinasayat. Sa anak ka pumanaw, ang ingat di kay mangrik na mayor. Kan amoy mayot nga lablaban may ti panakaagraryo ti dagayaw. Apuraan nyo kit di napatakderan kadagiti kayat so amay pasdag. Pumanaw kan kunak. No di mo kayat nga dadaka sa maaramid king ka. Sa anak amabutang kada kayo mayor. Pato apanggis! Kasta ka di, kita ikman ti kinatangken mo. Burog! Umay ka man! Ingat iba kayo ngayon.
Uludem da ito'y alakay, ngayon dayo iti sangok. Tama nga nagkulalan din balagkitak at mapaltogak timoging na. Umayngan, tara Matyas. Atay wa mo ni Mayor. Batal na. Di mo gaman titakyag ka, Barok. Batal na. Umadayukan dito ayan ko, Matyas. Umay kayo, tara. Batal na. Muwadag na. Salbag kalakay. Dahil tati maganap mo. Sige, ulod-ulodem ayat tayo buro. Gagawaan nyo ti masibat. Umaykan. Ang gintarang kanlakay. Awadan ti maramidam laklakayan. Adayo na pigpig sa ni burong ngam sika. Apay nga itakay lang anak ko. Apag singising day init, idi nagpakada kayo kanya. Ngamit ha, nakapangaldawak pa yan. Itala ang tisang putyaw. Impan ko ngamin ti asawa kiti Doktor Nanan. Anya, di kay matnapan ay di balay da abalayan. Napan kami. Nagtuktok kami iti balada. Ngami di awan mangilok at itiri daw. Indoron ni Amira tirika. Apag isumit nga da timapwak apusa. Nakigtot kit din ti asawa. Kasta tinapasamak nanang. Gapo siguro iti pan nakakigtot ko. Bigla mo na nagsakit ti tiyan ko. Gapo kan ni Miguel ama alisanak. Napan kami ni ti doktor. Kurt, anya nga runti ko na ti doktor. Dandani akano na alisan nanang. Isungay ni kandak iti aga sa tumarak. Ay, Diyos ko, kasanon nun alisan ka. Agyaman tayo iti Diyos Nanan. Sana kasta tinapasama. Sige nanang. Panahon kayo pa ni Miguel. Kaya't ko tiya kita. Madipay lang tiriknak. Alawan anak ko, agin anak ka. Nagistayanan na regreg ti apo ko yun, Nanan. Ibag ang anak, asalwadan na tibagina. Narigatan no maalisan. Aglalo kat adan mayat ang mga nakitibunyag. Sino? Ni Senyorita Chloe. Nagkita kayo kini Chloe, Nanan? Wen, imay dito'y balay, taadakan alaan na kan ka. Anyang kano day jay? Plano ka no ti daga. Anya? Ay, uwin gayan. Adda pala kanya. Anon kano ni Chloe? Masapul ka no ti engineer. Agsublinto ka no inton madamdama. Sige, Nanan. Jak pa lang mapan ni Jay Talon. Urayak ni Chloe. Ne, ang mga no isu day tatataulan ti aso iti arubayan parok. Kita at man. Nimot gayam tatang, Nanan. Saan mat lang ata anablo, ino natukulan iti paragbag ni Matyas. Iti panang danog mo keng Juana, brog. Oray na blo. Gungguna na Mayor. Agin tarang ka. Naklakayan lang ka doon. Bilibak mat ti kinalokom, brog. Pinabakra nga matlatan ni Matyas. Oray la nagganik ki. Dento pa lang min sumardeng. At umawdawat iti bayad tinadadala bagay na. Anyagay, di nakaraman tilaklakayan. Saan nagbalin ganyak dahi alakay Mayor? Papis-pisak, nagintarang kan. Numarugyanan ti proyekto. Di mo liwliwayan apasyaren, borog. Amangan numapantumanan ni Matyas katriribukin na dagiti trabahador. Awan danag Mayor. Siyak ti makamu ti urnos kan linak iti say. Uray saklag pakita kada kayo. No umay kayo sunduan iti munisipyo. Kan, no adda papanan tayo. Wan, bantayan pa ilang dagiti trabahador. Tanumapan day jala kay Matyas. Yak kayat amay sardeng ti proyekto. Taamangan numapaltugak timoging na. Di mo ni talmagan, ti paragpag ko anakan na sakit. Ayaw iti aburog. Nakarkaron sa manan niya may tiday di boy. Nabiit pa driver body ka ni Mayor ngam. Naramanan niya tigam-gam na. Inakasarita na dya, bro. Jak mapalabas na itong inaramin na kinitatang Amira.
Miguel, umayak na. Kaya't ko apagsasawan na diaburog. Sana yun. Di kayo mapaniti balay da mayor. Tama nga na ibagadan tumanan anapan kayo rimaot. Wanang sana may parbang ti panang danog na kada kayo, tata. Nakipablater tinaramid na diaborog kanyak. Nasaysayaat pa yung nagpaiso tatang. Barang may padamag tupay iti radyo, tinaramid na diya pasurot ni Mayor kada kayo. Anya ti kunayo pa ba? Imay manan nila kay Matyas, iti pa kaipatakdaran tis gulan. Kat singsingiran na kayo, iti nadadaal apagay na. Wan, iso na pag-high blood nakmanan ni Matias. Ay, una yan nila kay Matyas. Timang burburibor tiyam muna, papa. Wan nga rod, iso kay tayo masidag na kami ni Borog. Pinabakrangan na. Sana linangas nga niya tayo di sangok. Gungko na na, ah. May matburog, saan ang makapagdapal? Ababa, ti pasensya mo. Iso na danog na ni Matias. Sigurado lakit ding agipulong kada amira ken Miguel, papa. Oray agi polong. Saan nga trasan ni Borog? Agpaiso, sanuna yan natayag. Ngem, kasla silit sa iro na diyan tao. Nataras, ako mayagab ti pongdod na. Wan gayam, papa. Awisak tuman. Tagpaisuro akan kuana ang pumaltog. Wan, ket mapantay ito iti pagpraktisam. Kaya't ko makita ti estilo ni Borog amang isurukin ka. Kaya amaw no kumuyog kamat itaya mapaniday kwerpo ti pulisya nagkaw. Sana na. Kunayo nga umayita amalag ni Chloe. Awun gaya, nalipatak matan nga itaamalam timbaga na nga yaay na. At do'y ti berberoken na, nanan. Nga la, itad muntokin ko anan day ta. Tapno awanan ti umay na sarsarungkaran. Wen, nanan. Agdaman ng tataulan di aso tayo. Apo! Umayak Ah. na! Isuraitan, nanan. Sige, tiyanak sa bata. Agyaman at taday mo matla na po to'y planon tidaga ni Papa, Miguel. Indulin ko na sa yata ita, senyorita. Tamo ka na patag ka na kayo. O sige, mapanak na ron dan. Mabit lang. Ada ka di pa ibagam? Bagbagan yung tuman ni Borog at driver bodyguard ni Papayo. Nalablab samat yung day di buyong. Tapay, gapoy ti panangdanog na iti katugangan. Amamad gaya na, senyorita. Sagbay ngay mayak ti balay yon. Naistorya kanyak ni Papa, tinapasama. Bagbagan yung to ni Borog. No kaya't na tinasaya at alinangan, senyorita. Ti katugangan ti bagpagaan, Miguel. Natangkan ti ulo na. Opan pa ilang mangriribog? Idinto tamarogyan ton ti may patakdar nga eskulaan. Gaputa saan pa binayadan ni Papang mo? Ti pinagaburan na apagay na. Imbaga iti kanon ni Papa kinila kay Matyas. Nga awan mauray na, nga uray kusing. Pangayam, sa bali man kit diti malagit ko. Saan ta na pagsaritaan da Papa, kanti katugkangan? Ada ka di pa kahit yung ibaga, senyorita? Miguel, naibaga kanyak ni nanang mo amasikog kanon ti asawam. Agpaiso ka di? Wen, senyorita. May sakton nga ma. Nagasat kayo, tadanton anak yu kin ni Amira. Kat, dawatek ko ma, nga inton pabunyagan nyo, siyakton ti may saninang. Sige, senyorita. Kasla mapilpilit ka, Miguel. Nasyakton ti may saninang. Uri mang dedak to iti may sababoy, para iti panagsagana nyo. Oray saan ton, senyorita? Kabaalan mi mat kini Amira, nga ibaklay ti magaston. Naipablatter min tinaramid ni Borog kini tatang. Kat, kaanong tungarod ti schedule ti panagsarita na? Saan ta na pinagbayag? Inton sumarno nga aldaw, tinaikabil iti sumon. Nasayat nga rin kasta. Tapno malawlaw ti agsumbangi ra partido. Barang no, santo na maulit ti napasama. Wen gaya, imay ni Chloe. Kat kasano? Inted mo, ti daw-dawatin na plano. Wen, aday magana. Tsakla mo, no umanamon ka.
Anya timbaga na. Namuan na ti panagdaragsan mo. Kat kuna na ngayon to ipasangay mo dayta. Kat papunyagan ta. Isunto ka no ti may saan inang. No papunyagan ta. Anya? Andiyak kayat, Miguel. Apay, kagurgurang ka din ni Chloe. Saan ko kagura ni Chloe? Basta, diyak kayat niya sutag balid aninang. Ibagam na niya ti rason. No apay adi mo kayat ako marita ni Chloe. Awan ti may bagak arason, Miguel. Basta diyak kayat, amay santo ka dagiti mga anak iti bunyag iti anak ta. Unang, nakapaguhan akong kinkwana. Alangan mat niya babawi. Ibabawin to. No di mo kayat nga agapat ta, Miguel. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Placido! Placido! Anya ti bagam takas taunay daras mong embasidag Agripina. Nangag ko iti radyo tinay padamag. Ti panangdanog ni Burog ka ni Matias. Anya? Pato apanggis. Apay anamuan dagiti tagaradyo tinabasama. Imblater ni Matias ti inaramid kan kuana ni Burog. Anya? Talaga pagpungpungtutan na kami lahat na jay alakay. Mapit lang. Isilbon ko. Hello? Sino na ito'y? Anya? May isa ka kamang di media? Hadyat masapol mo, timawag ka. Kaya't nag-interviewan panggapiti pa ng danog ti driver ko kinila kay Matias. Pato apanggis. Awan ambok iti data. Ni Burog ti kasanita yo. Sangkit niya siya. Asino dyan mawag, honey? Reporter ka no. Kaya't nagkakasarita panggap iti pa ng danog ni Burog kinila kay Matias. Anya? Sinvergwensa! May raman ka di man ng tinagan mo, iti inaramid ti driver mo. Kunak iti dayjaya reporter. Sana siyak ti kasarita na. Pato apanggis mo na. Makamo ni Burog ngagsungpat iti inaramid na. Dakelen ti tiyan mo, Amira. Iswadi ka kumanagbagbag ka at tinadadagsan. Ken gasdam ti uminom iti soft drinks, tapno di kan tumarigatan nga aganak. Wen nanang. Ken binigat ka nga agpag na no maka-exercise kay. Nalaklak ti panaganak mo no aramidem amin dagiti ibagbagak ken ka anak ko. Wen nanang. Sapay la ko ma. Tasan yung tumuungtan ti anak ko iti panagdakkel na. Kaapay ko mga ungta. Isu nga rod nga adda tayo amang tarabay iti panagdakkel na. Tapno isuro tayo kadagiti napipintas akababalay. Holiday ita, Papa. Awan sir ka kayo di munisipyo. Kaya't kasarwanda ka pumaltog. Sige. Kasaritag ni Burog ti sagana na tilugan. Thank you, Papa. Namdiyo ko may bagbagakin ni Mama. Agsursuro akmanan a pumaltog. Tama nga no din nagpalubusan. Oray mamuan na. Siyang di makamo. Nasaysaya at lang numakasuro ka pumaltog. Tapno ada pang depinsam iti magim no adag panggapanan king kay dakas. Saan da kumana kidnap iti dagiti tulisan? Namok kumamat ti pumaltog, Papa. Wan, katawan ton ti agin lalaing ang mga ramid king kay dakas. Numamuan da, anasiglat ka a pumaltog. Placido. Ang mga nuad adala nga maisagmak ti anak tano ituloy mo asursuruan a pumaltog. Dakala proteksyon na muna akalbitan ti Katilyo, Agripina. Isuadikan kumuntra. Sabay sa narigato na yung makasursuro. Isuadi mo kumalapdan. Ala, makaammo ka, Placido. Ngam no may sagmaklaang ti anak taga po iti panang sursuro yung kankwan a pumaltog. Si kanto ti kang runaan a babalawag. Awan barikot. Nga may pasigurado ken ka. Santo ama isagmak ni Chloe. Apaman nga munan. Miguel, dakamit gayan dito'y kubong agin inaw.
Itay pa'y abirbiro kan na kati asawam, tanda ka no papanandiyaw. Di bagbagang nga dak dito nanang. Takayat ko taginom. Adda ka di kinaluksaw mo iti asawam, iso nga agin inom ka. Ada, nanang. Nakapagawa na kini Chloe. Nga anakan nanto iti bunyag. Ti anak mi. Angam, di mo't kayat ti manugang yun. Ay sus, ipay kat mabainan ni Senyorita Chloe no ibabawem. Wan nga ron nanang. Jak amo no kasano nga. Ibagang kini Senyorita Chloe. Asaan na kayat ti asawak nga agbalin ako marimi. Kasaritam to anasaya at ya asawam anak ko. Kaapanak anumat. No ipilit kong alaan minto ni Chloe ang mga anak iti bunyag iti anak mi. Bayan ta sakton ti makisarita ken kuan. Saan nga tamot nga apaon no sak ti mga lukoy. Mayatan dito pagsursurwa ka pumaltog. Sige. Burog. Hingkay bitin dagitin tugot tayo alata pagpraktisan ni Senyorita. Uwan, Mayor. Kaya't ko na iti makasurusuro ang pumaltog, papa. Iso nga no sandak ko makiniburog asursuruan. Well, awan no bari ko, di mo ulit-ulitan. Tay ko na akong dakala proteksyon mo na amom tagi gamit ipaltog. Naibitin kong dagiti ilata, Mayor. Sige. Agyaman na, burog. Sige, iha. Sirigamon di kayat mo apunterian kadagiti lata nakabitin. Jay Maris na labagat ti una akapunterian, papa. Siriga manaimbag. Masapo la kalmado ka. Sakbay akal bitam ti katilyo. Kitagbilang ka kiti talo. Iti may katlo a bilang. Paltugamon di punteriam. Wan, papa. Maysa. Dua. Talo. Taan nyo, tipuntre kayo, senyorita. Napunta am tilata pinunteriam. Nalainga kon, papa. Di mo pa ilang ibagbaga na laing ka pumaltog, senyorita. Tamangan no, tiyambalaang, tipan nakapuntriyam itilata, asinirig mo itay. Makapabadtid ka mat, burog. Saan at siyang bati pa nakapaltog ko iti sinirig ko alata nga imbitin mo? Saan kayon ngagsindong bata kasta? Sige ha. Sumirig ka manan kadagiti nakabitin na lata. Okay. Dayjay Maris Verde alata ti punteriya kita, papa. Hala, agbilang akmanan ni titalo. Ket iti may kadloa bilang. Paltugam ti punderiam. What? Maysa. Dua. Talo. Saan mo napuntaan ti sinirig mo alata, senyorita? Kunak tupay ano tiyambaam laang jay muna. Puisit ka mat, burog. Unak lang nga din asaan at siyang bati mo na itay alata pinaltugak. Chloe, gapot pong tud mo. Napaltugam ti talo pa'y alata nakabitin. Kunak tupay analainga kun, papa. Burog. Di mo kunaan na natsambak manan dagiti lata pinaltugak. Tanukas jay manan ti bagam. Ang mga nutaulom ti paltugak. Nasaysaya at langan. Nga guli magkaborog. Ang mga no si kanto ti saruno na paltugan ti anak ko. Uwan, Mayor. Sige, panawan kayo pa lang dito kini senyorita. Hege. Nagbutang san, papa. Lejay, madayon. Gapot nakita na ti panangasintam kadigiti na ibiti na lata. Nataltal nan samat ti pulsok no makapungtutak, papa. Turay siya. Kasladyak mamati pailangan na puntak dagiti talo alatang impitin ni Borog. Nataltal na lata ti pulsom no kalmado ka. Sige, padasem pa itit pumaltog. Itatasan ka ang makapungtot. Anya nga ron ti paltugak. Napaltugak mo't amin ang dagiti latang imbitin ni Borog. At sa bunga na ijay, so ti paltugam. Anya? Sige, paltugam. Sige, papa. Sirigak na dya sa bunganay. Numapuntam! Agbilibaking kan. Okay, papa. Sirigak ka na imbag. Buyahan niyo ti panang patinag ko, ha, papa? Ikan.
Oh, napunta am ti sa bunga na iha. Natal na matan ti pulsom. Lumalaing ka na pumaltog. Agripina. Adakay matgaya man, honey. Kumusta ti pa nagsursuro ti anak ta pumalto? Lumalaing na pumaltog. Tumaltal nan ti pulso na. Nga masapol na pailata ti practice. Kaya't mo asawan. Mapuntaan na matlaangan ti target na. Napunta na ti dadto mga madala tamintes. Nga patyak, nagtultuloy ti pa nagpractice na. Nasiglat to a pumaltog ti anak ta. Sa anak amaragsakan iti dayta, Placido. Pato apangkis. Tabay. Kaputa mga numapatay nakton ti anak ta. Dandaniak natay di napaltugan nak. Aksidente lang tinapasama. So alipatem kumanday ta. Saan kunto apulo sa malipatan, honey? Kabuteng ko nga asit ganti anak ta, numakita nga daigam na apaltog. Imposible madapaltugan na kano nakaigam di paltog, Agripina. Adabutang ko ang sipod na paltugan nak. Iso nga numabalin. Diyak kayatan nga agigam iti paltog ni Chloe. Nga sikamat ti agayat. May mayat matlang ko nakmanan kan nataltalgad no amuna ti pumaltog. Day. Anya dyan nagsarda nga patrol car ti polis iti batog ti balay, Placido? Di ba't burog ya pinayapayan di may sa polis? Masidag ni Burong. Kat adaing nyawat na kan kwa na papel. Dayay, nabandan. Anya nga tatin niyawat dakin kuwara. Rumor ka tayong kadamagan. Pasbasaan ni Burong. Amira anak, mabalin ka diti agsarita. Uwan mat nanan. Anya ka diti pagsaritaan tayo. Panggap ti ipas ngay muntong anak yu kini Miguel. Apay nanang. Siyak ti mo na anang ibagaan ni Senyorita Chloe nga anakan nanto iti bunyag ti anak yu kini Miguel. Diyak kayat nanang. Un angam manugutan ti asawam kini Chloe kat mabainan amang ibabawe. Tanam namaan nan amakikumarin to kano katakayaw. Apay nga minyan manugot adagos adinak man laki na sarita nanang. Dinesisyonan na latan. Tasaan mo't adakas ti panangyo presir ni Chloe ti bagina. Nga anakan nando iti bunyag ti pas ngay munto nga anak yaw. Nanang. Awan ti makitak arason tapno di mo kayat nga agbalin ako Mario ni Chloe anak ko. Tawan pa'y mati atraso na kada kayo kinimigay. No amot ako malahal tiga po na. No apay adya kayat nga agbalin aninang taychay ak Chloe. Apay kat ngamin anaamuan na ngagdatagsanak. Anyan, anakan nanto iti bunyak ti anak ko. Idinto na, kapsat na iti ama. Diyos ko, nanya ti ramid kitan. Umadadon ti pagaburiburak, may papaniti palimad ko. Saan nga nanayon ti panakailimad, ti panagramas kanyak ni Don Placido. Nanya ti ramid. Pato apangkis. Sinumunan da ka na iti polis, Burog? Uwan, Mayor. Gapo iti pa nagreklamo nila kay Matias iti pulisya. Gapo iti pa nang danog ko kinwana. Ang nyangal daw tinakakabil dita, apa nagsasarita yo. Inton Biyernes, Mayor. Oras ti alas 9 iti bigat. At tanto papanantay ti day tangal daw. Kasano nga ro doon? Tinaawat ko asumon, Mayor. Saan mo napakatanakan dayta? Awagak to ni Hepe. Disturban da kagit din. Dento ta sikati driver bodyguard ko. No kasta, sa anak ko ama pa nagpakita, wino, ure agpakadala ko makinihepe, nga ada pa panantayo, Mayor. Saan mo napagparikutan dayta? Tasyak tonti maka mo kinihepe. Miguel, papalam? Iti balay da tatan. Aday baga. Anya
Anya ti bagam kanitatang. Nakipalagip ti ko na maapanagsarita na kadaburog iti kwerpo ti pulisya. Wen kayam, inton bigatan. Ama ka na nalipatan ng agpaiso. O sige, mapan mo nga palagipan ni tatang. O sige, mapana ko. Kisilpon ko. Hello? Sino na ito eh? Hello? Ama nga namang luklukulaang na itayin mawag. Wen nga rod, inidap na. O sige, mapana ko. Agan-anad ka Wen. Hindi motorsiklo klatan ti usarak. Natara-taray ngam jay tricycle. Anda nag-text. Basaag mampay nga mo na. Miguel, adala ko kapalton. Kat no kahit mo, agkita ta iti lugar na ibaga. Ni, sino nga taray ito yung nag-text? Tsak, tamam mo. Bye-bye aklatan. Ang mga no isuman ng tipakay sagmakak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nagyaman na, Kepe. Sige, bye. Sino di kinasarita yun, Mayor? Burog. Imbaga nga isulatan ti makamo iti reklamo ni Matias. Di sa anak ton ngagpakita inton bigat ijay pulisya, Mayor. Saanen? Taimbaga kinihepe nga danapatay ka papananta. Agyaman ak, Mayor. No saan laada kayo ti amo? Jack Lamon. Natalged ka no siyak ti among burog. Ngem di ka kumamit aglablabas. Tamangan, no siyak met agbalinadakas ka dagiti tao. Laglagi pa, amay saak a politiko. Intanto ti mapanin di kwerpo ti pulisya, baraw. Wentatan, kunakit din no nalipatan nyo. Iso timay tayo palagip ko kuman. Saan ko malipatan na dyan? Kaya't ka ngagnagam na dyan, buraw. Iso nga reklamo ka na iti pulis. Mayor ti amo na tatang. Kat amangan no nasa brak tulat tadamot mangi kanama. No, anakin ti mayor ti mading aramid ng iti tao na. Sigurado, nga isunton ti pakaabakan na. Wen tatang, kat dakkel anak kababalawan ni mayor. Ti panakaipadamag iti radyo. Kan kadagiti lokal a pagiwarnak ti inaramid idi kada kayo ni Borong. Wain baraw. Iso ano adamarin saan nasaya at nga ramidin na kanya. Ang mga no sakto pa yan mismo ti mapan agsaaw iti istasyon ti radyo. Anya? May turidyo dayta? Iturtured ko tapno maamuan laeng dagiti kailyan tayo, dagiti mading aramid da. Nasapaan na pan ni Miguel iti ayan ni tatang. Diyos ko, sapay ko ma. Tawan da ka sa mapasamak iti komprontasyon da tatang kanday di aburog iti istasyon ti pulisya. Nung apay kiti akastoy na kiti mapaspasamak. Talaga at demonyo da di Mayor Placido. Agraman dagiti tao na. Nakadagdagas sa aramidan ta. Tila unay inaramid na kanyak. Kanyar aramidan na ita. Kada tatang kastamat ka ni Miguel. Nakasabsabrak ta. Ito tanarugyanan di may paste kapagadalan. Kaya't ko, anasideg ti ay mo dito Burog. Tapno at da siguridad dagiti ang trabaho. Uwan, Mayor. Diyak kaya't nga umaymanan mangriribok ni Matias. Nang runak at madaman ti trabaho. Kaya't kung awan pakatagtakan dangag trabaho. Siyak ti makamo iti dayta banag, Mayor. At ipasigurado kada kayo. Asaan ang makaasadag nila kay Matias dito isay. Sigurado nga agmulagat tilakay. Iti sandapan nakauray king ka di kwerpo di pulisya. Lagi di, Mayor. Kasanon, no ad-adda ako may gayab-gab ti pungtot nila kay Matias kanyak, Mayor. Iti saan ko apa nagpakita kadagwada. Abay,
Mabuteng ka ken Matyas. Saan Apolos, Mayor? Uray baklat iti sangwanan nyo. Isut mandaryo. Saan? Liklikam ti makarami di ti sana nasayat keng wana. Tapno saan amay ramraman tinagan ko. Ada ka matan. Nadaras man ang nalpas ti panagsasarita yung kadaburong. Awan na aramid ang konfrontasyon. Anya? Apay, kat na ita tinaikadang apa nagsasarita yun. Sana nagpakita ni Burong. Anya mo ta? Kat, anya nga ruti ko na da hepe. Pakamuan na kam tulat na kanon. No, kaano may resist pa nagsasarita mi. Sigurado, nilakit di Mayor Placido tinang lapad, iti pa nagpakita ni Burong kada kayo. Dahil tamang ti atang may kinitatang. So nga awan lat amukon. Amatuloy pa iti konfrontasyon. Anya mati ko na ni Tatang. Siyempre, masuron. Ngayon, anya nga rin ti mabalin. Di mo't nagpakita ti naireklamo. Nadalusan kung ti may sapaltog ni Papa. Mayat manan. Chloe, anya ti raramidam? Dinalusak man dahi ti may sapaltog ni Papa, Mama. Ay, paltog, saan mo nga igamanday ta? Mabutal nga ka. Anya ko mati kabutang iyo. Batam day ta paltog, tama nga no pumutok at madisgrasya nakmanan. Di kay kadiag nervyos, Mama. Saan apumtok dahi to'y? Kan awan mo't bala na? Kinitak ngay mo na itay ti magasin na. Sakbaya dinalusak. Uray, pay. Ay, adaywan ka manlagan. Ditakan. Pinanawan nak ni Mama. Ay, talagang adan po na. Gapo iti pan nakapaltog ko kan kuha na, idi. Apay nga mawag ka, Agripina. Apay nga iwarawaram ti paltog mo, Placido. Hindi ah. Ada kanyak ti paltog ko. At day ti sikat ko. Di may sa paltog mo. Nakita ka ni Chloe. Aniya? Nakita na. Apay nakibiyangan naman ang dayay. Dinalusan na ka no. Ang moment na mahilig iti paltog dyan ang tanga uray babae. Idulin mo kumana sayat ng iti paltog mo. Bayam da kasaritak to inton sumagpedak. Pero mi nervyos ko itay nakitak na igam na ti paltog mo. Tamalagip ko da iti na disgrasya apan nakapaltog na kanya. Sige, nawanan ti bagam. Kasapay, tadot aramidag, Agripina. Papa na Miguel, imbarikas mo man ang tabunang mo. Inak man nagbakir iti aramidak akalapaw ko iti talon ta. Pagbakiram nga rod. Iti sigon ngay aywanak abantay da mayon. Anya? Ijay ti Papa na? Wen, adot mulak akayo ijay. Amabalin ko apo kanin. Nabayagan asan kanat na panijay. Kan amangan na maisagwak kalaan. Saan mo tinasi para bantay iti dadya lugar? Awan pagdanagan. Kabisadok da jay abantay. O sige, mapano ka? Talaga ngawan iti bulsakan. Naragrad ko na iti dadjay. Oh, Chloe. Anya ti birbiru kam kada iti naburungam. Ti planon ti daga, Mama. Napukaw ko. Anya, kasano ang mapukaw mo dayjay? Idi ada na panan ni kada, Papa. Napukaw kun samat ijay. Tsaka mo, no kasano ti pan nakaiwagat ko, Mama. Amang ano na idiso, may tinapananiyo kat nalipatam. Day tamat ti antak ko, Mama. Adan ni papang mo ni Burog. Agungat lakit din ni papam, numaamuan na napukaw mo dayjay. Ibaon ko ni Burog ama pan nabirukan, Mama. Parang namakita na. Pato abangges. Kuna mamasapol ti developer dayjay. Ngumapaya na po kaumumutan. Tsaka mo tinakaibiswag, Papa. Oh, Burog! Umay ka man. Ito ibagayo, Mayor. Mapan kay tinaggapuan tayo din namin sangal daw. Biro kam tinabati ni Senyorita Mijay. Uwan, Mayor. Saan kumat nga mo ti tsura dayjay? Brown envelope dayjay ang naglaon iti plano ti daga. Ket no nabati na ijay.
Mapirukam. Ala, mabangkam burog. Uwan, Mayor. Sapay lang ko mata makita ni Burong, papa. Napatega ba nagdayjay? Di mo lakit inaluwadanan. Kinapay nga, awit-awit mo iya kabakiran. Papa? Salbag kiti. Patwa panggis. Nung napapatega ba masapol nga isikir mo ti pan nakasalwad na. Wala pa. Hala, no di kay pay unay sanay nga gigamit ti paldog. Di mo pakibiyak ang dagiti paltog ko ha, Chloe. Hamangan no makadisgrasya ka. Hamangan no at daman ng aksidente ang mapaltogam. Saan to na maulit day di pat nakadisgrasya kini mama? Amok matan ngay gaman ti paltog. Kas nakita yung matidi, papa. Amokon ti pumaltog. Oray pay! Ang mga no tintokit ulom ti mapaltogan. Ken kasta una yan nervyos ni mamam. No makakita nga digam mo apaltog. Overacting mo minsan ni mama. Huwag gayang papa. Adaman kita wag kada kayo. Kat sabay lang ko matapat gandak. Anya dayta, ibagam no kabala kitad ko. Igatangan nakamat itibukod ko apaltog, papa. Adya. Sana naman sapol nga igatangan ka. Kaya't ko matimadan itibukod apaltog, papa. Uray katamok matan ti pumaltog. Bueno, mapanta iti bismet. Agpili ka, iti kayat mo. Una yan. Nagbalin mo na nakasamsamak ti kanarin ko iti adaldalusan at alam dito'y bantay. Ni, ano yung tinagkarasakas iti dahi di abanda? Siguro, alingo. Wano, sunggulaan dahi di. Ituloy ko itin di man na mapankaragiti mula kakayo. Sino ti? Burog? Di kagtig na itidakas. Di mo kaya't nga itanam ka sa bibyak. Saan nakapaturungan iti paltog? Anya ko matbasol kukin ka? Tapno patay na. Di pa nagbasak-basak mo iti da ito yung lugar ng awan ti pa malubos mi. Siyak ti sigod nga agbanbantay iti daytoy adaga. Isungawan karbangam nga agsaw kanyak iti kasta. Driver bodyguard kalaan ni Mayor. Salbag ka. Kaya't mo tapabitak taulam. Natangsit ka. Tadapaltog mo. Ngamnaawan siguro. Saan ka nga atrasa? Sige, umanaw kan dito'y. Taamangan agsip na ti panakita. Mapatay ka. Nakaharit ka ta Mayor ti amam. Kanadapaltog mo. Gamadan tulat ta aldaw yo iti amam. Umadayukan ko na. Pinaputok mo ti paltog mo. Napargreg mo dyan sa bunga na iti saba ang pinaltugan. Ti sumaro no. Apa nagputok ti igam ko. Katsikan ti paltugat mo di ka pa ila pumanaw dito bantay. Sige, panawan ka na. Tama nga numapatay nak nagpeso. Numuna ta dudo ata dito. Kat awan makaam mo. Nupatay na. Tisal pag-abrong. Nakaharit ta dapaltog na. Nung nagpadpada kam na ko mga amon armas na. Diyak pulos atrasan. Ang riring man ang tisilpong. Sino nga taray tayo? Hello? Anya? Sikat nag-text kanya kita ibigan? Anya paltog ti ilaklakom kanya? Kalibre 45. Jak amo ti pumaltog. Iso ajak ka sa pulan na ita. Anya? Amom nga da ka kontrami? Wan. Ni Mayor kan dagiti alipuris na ti ka kontrami. Sabagay, ada puntom. Sige. Panunutag pa'y anaimbag no kayat ko ti maadaan iti paltog. Anya, nagrana kayo kan ni Burog iti bantay kim malugaw? Wentatan, inak ko maagbakir iti aramidag akalapaw ko ijatano. Ngamitay nakita nak ni Burog, pinaturungan nakit din iti paltog. Anya, kasalbag aburog, nakaraip na dapaltog na. Wentatan, ang nagpadpada kamlak ko mga dapaltog na, kan amok mat ti pumaltog.
Mabalin asaan ko nga inatrasan. Buneng lang mit ngamin kada tayo apang salaknib tayo ti bagbagi tayo. Mayak kumamay. Nga oray may salakada tayo ti maadaan iti paltaw. Wan nga ro tatang. Makipagkita at tumanlangan ijay umawawag. Amang ibagbaga, nga dala ko na apaltog. Anya? Di mo nabirukan ti pagpabirok ko kan ka, bro? Gustong peso, senyorita. Siguro, at da nakapidot na sa bali. Asino kumamat? Idin tawan mo ti may sarong asabali at tawid jay. Aging gay dinikat ni papang administrator ni Miguel iti day jay adagami. At dalat to na isarong, senyorita. Asino? Ni Miguel, senyorita. Naranap ijay bantay. Anya? Ang mga naisungar din nakapidot. Inlamang lalakit din. Tinasayat, umay ka. Mapantay di baray ta. Kat damagan ta kan kwa na. Dakailat tanti mapan, senyorita. Anya? Kapay. Mabutang kakim ni Miguel? Sana ka mabutang, senyorita. Ngam, tap na maliklikan ti saan may apagkinawatan. Anya ka di tinapasamak iti pa nagkita yu iti bantay. Nakapungtutak iti makita, senyorita. Tanalawag at trespassing ti ay na. Iso nga imbagak apo manang, ngam natangkan ti ulo na. Iso na paturungak ti paltog. Anya? Kasta tinapasamak? Uwan, senyorita. Kat nukarita nakiti. Kat amangan no napatay ko kuma. Imbaglangan tanagal alod-ud matlang api manang. Idi madlaw na nga nagpaputukak. Sungat na gayam ati na kayat ako yogan amapan iti balay. Tapi naturungan mat gayam iti paltog. Pasensya kayon, senyorita. Alalalala. Siyak na tangaro dan timapan. Tama nga na damay sarsarat kada kayo kin ni Miguel. Kat mairam-raman pa'y ni Papa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Apay nga ka lang nga sumangpet. Nakapangaldaw akon. Saan ka kadya mabisin? Nagalal daw ka matan iti napanam. Sana ka nakapukan iti tarikayo, marami da kumakalapaw hamera. Kat, anya nga ro tinararamid mo iti bantay. Nabihitak lang ijay. Tanagrana kami kiniburog, kat nagsubang kami. Anya? Trespassing nga kanon iti dayja bantay. Kat pinaturungan nakpay iti paltog. Anya? Tiwanan ba inaburog? Makitak lang pagsasawak. Bayamon, saan ka na makibiyang iti panagsubang mi? Addan tulat tamat aldaw na. Nakarit, tadapaltog na. Nasa isaya at sano at dati gwardya ijay bantay. Tap na awanan ti sa baling agbasak-basak. Aglalo katran tayo nga idbilaw. Mangduto kag nga rod kadagiti matalagkwa tao. Ngay so dati agbantay diya burog. At dapay nagbasuraan tinyog. Pinya. At dapay natimba asab-saba. Mayor. Kat gapuanan lakit di dagiti may sarsarong ijay. Pato abang guys. Abang ano dagiti matkit di manganop. Tiagal ala ka dagiti. Mabali na kasta. Wano saan, kat mismo ni Miguel matla ang timapmapan, mangsiksikwat ti bunga dagiti mulayo, Mayor. Pato abang guys. Paltugak ni Miguel numatakwatak ni sutag-takaw ka dagiti. Papa? Andaman big ibagan? Sige, burog. Mabalin na kami pa lang banawan. Sige, Mayor. Chloe, Sana natuloy dahil ipapantay ko may ti basement. Taiso mati isasampat idin ni Burog nga aga po iti pantay. Lugas ta kayat mo ti bumaba iti basement. Wan papa. Tasipod nagapok iti Manila nagsarda nga nagatan. Tsak pwede mababa iti basement. Amuklatan nga iti tinakaibudigaan dagiti agam gamit tayo. Asaan amos usan? Gasta ti amom. Nga madati may sasili di jay asan na makunabo di ka. Ala, bumabata nga ron, iha.
Iti salbag, aburog. Kunang mula no malalaki launa, hindi nagsango kami. Ikaputa na paltog na. Nakarit amin nagititaw ni Mayor. Gapo, tadarmas ta. Anya nga tanong gumatang akmat iti paltog. Tapno adamot pang dipinsak iti bagig. Nukas dyan nga damang karit kanyak. Well, mayat sa. Uray kat adda umawawag kanyak. Ako na amang ilako iti paltog kanyak. Awagak tuman. Tamakipagkita kinkwana. Amira, aging inumot ni Miguel iti likod ti balay nga agmaymay siya. Wan nanang, maluksaw una iti panang paturong ni Burog iti paltog. Kasaritam ko ma. Taamangan no iti pan nakapartek na kat mapan ije balay da mayor. Kat ituloy na ti makiriri kini Buraw. Saan nanang? Binagbaga kita yan. Kat amo, impangag nakmat. Diyak ngamin kayat amay sarsarat ti anak ko. Aglalo kat agdadagsan ka. Dakilin ta tiyan mo. Kat sumang mamanulaang na bulan, agpas ngay kan taon. Ne, apay anapasin na ay ka itinay bagag. Di ka di maragsakan, amakitam ton ti anak yu kinimigay. San man nanang? Maragsakan nak. Wan, maragsakan nak. Apay kiti nasaan? Na ito yan, ti may kalima, ken maudi asilid dito'y iha. Mga no puro dadael manan agam kami tinagyan da ito asilet, papa. Mamwa, may ti panang lukat ko. Kasta na dumtuma da ito asilet, papa? Landok dirikap na, talo pa iti kandado na. Anya ka di tinagyan na. Itam talatagay kon dagiti talwa kandado. Abno makitam tilinaon tisilet. Mira, apay adi mat imay pinadanuman ni Miguel dagiti mula na amais. Ay natatang, saan ni may nagpadanom tagin inom ngagmaymay sa iji balay? Anya, naglokag. Gapulang iti arak. Mabaybayan nan di mais na. Maluksaw la unay kiniburog. Gapo iti panang paturong nga iti paltog iti bantay. Lukas na, dahil tatiga po na, agin inom iti arak. Wan tatang, iso nga ito maminsanan nga umay agpadanom kadag iti mais na. Insamirak mo't ket di pinadanumanin hindi saan ko na mauray ni Miguel. Ay, agyaman ako kasta tatang. Loko nga min na di burog. Nabiit pa'y ka ni Mayor. Madin ti ugali na. Kastan sa no mabigbig a tao ti amo da tatang. Paglastog kan pagtangsit dan. Nukas di nga da kariri da. Agpulon tao nagidya klase ti tattao anak kao. Sana maturog ti Diyos. Nalaing kang agpilihan. Naggapo pa'y dahil kay Germany. Hindi galo kanyak ti may sapan nirok. Nga bala, no isot korsonadam paltog mo niya. Agyaman nagpapa. Kat ita, tandan po kut kapaltog. Uray inaldawa ko nga ginsayo. Taparang agpalinak nga sintado akas kada kayo. Sige. Ngam da ito itilaglagi bam. O raya sintado ka. San mundo kumapagpangas. Tamangan nuisot pakaisag makam. Wan papa. Saan mo abastay warlat ng dipaltog mo na dadi mo kayat iti bada mataw. Agbalin ka kumaresponsable iti panagigam iti nabilag nga armas. Nana, napananin ni Miguel. Apay nga on mo tinitilikod ti balay. Napana ka din yung turog? Saan anak ko? Rimuarte asawa. Kaya mo no dinanon na kay di balay da balayan. Saan nanang? Yakmat na sabat ididalan ko itay panagawid ko. Ne, napanan na nga ron. Wano napankit ni jay taltalo na. Siguro. Napadanuman mo tinitatang jay padanuman na kumaamais tayo. Sumumpet tulad tanan ako. Saan mo tabasit nga ubi nga di na amo ti pagawitan na. Sa bagay. Napartag samat.
Panagkita kita'y pimanaw, saan mo't unay anabarte? Iso adi mo pa kadanagan. Taamangan no na panalaang pinaka, nagitidingon na. Nabartak dagiti tao na engineer. No ammo da nga addaak magbanbantay kadakwada. Ni Senyorita Chloe. Iso jay nakakot si adumtang. Brog, kamat ba kayo design? Ayos lang mat, Senyorita. Naanayas ti trabaho. Alis to dagiti trabahador ni engineer. Napatakdar da amin ang tiposte, di mabangon ng eskwilaan yaw. Nagsayatan. Talaga na partak dagiti trabahador. Awan ti agpapatay-patay. Nalipdag da amin na amuda anak kabantayak, Senyorita. Hala, nasayat nga rod ta mabambantayam ita. Apay, saan ka din nga umay nila kay Matchas dito eh? Saanon, Senyorita? Kan oray umay, no adda aklagad di. Kat saan ko apaasigan ka dagiti agub obra? Tapno, di da marangrang. Juan, day ti kang runaan ang misyon mo ay ti kaadam dito nga agpambantay, brog. Umay ka, adda pa'y papananta. Papananta, Senyorita. Basta, kuyugan lang. Kaya't ko ti mapanmanan agin sayong apumatok. Anya? Uwan angam, Senyorita. Basit ita ti bala ti palto ko. Tanalipatak nga inarajay. Isagsagana ka jay abala. Saan ka madanagan? Ta saan mataday ta paltog mo ita ti usaray? Agin sayong? Anya? Apay, Senyorita. Adda ka din bukbukod yu apaltaw. Adda na. Kaya't mo amakita? Ay, sige man, Senyorita. Erwar yon. Okay. Taytoy. Wow. Nagpinta sa napaltok. Stainless a kalibre 45. Kan, ado pa'y tipana. Ado yun. Talaga nga insaganaam sang nagpaiso panaginsayom, Senyorita. Aguray kayo. Ginatang yung kaditi paltog yun, Senyorita. Saan ko aginatang daytoy buro? Kan amo ni papatoy paltog ko. Taiso amis mo tinangtad kanya. Naggapo daytoy iti armory iti basement ti balay niyo. Anya, at the armory iti basement ti balayo, Senyorita. Naibagat matankan ka. Saan mo pa'y kaya mga amo? Talaga adyak pa mo, Senyorita. Ta sa anak pa mat anabayag a driver bodyguard. Sa bagay, saan mat nga tangagungat ni Papa? No naibagakkan ka, ti maipapan iti armory. Ibagak tulatan kan Papa. Ana ikaglisting iwat ko, anang ibagakan ka. Umayayon kanyak, nigasan. Tay-tay agrub-rubwatak ijabalay. Plano kon ngay lako tinuang ko. Kit itay inak ko maiwaywayan. Kapag isumot ang masabot ko da iruin, kinbubot abatidor. Kit iti na ibagak nga kayat ko ngay lako tinuang ko. Saan ta na binayag, ngay may binayadan. Mabalin kon ti makipagkita iti agtetex kanyak alalaki ang mangilaklako iti paltog. Gumatang akmat iti pangsalaknib ko iti bagig. Taga po iti lablaban mi apan nakagraryo ti dagani mayon. Umad-adumaten ti kalaban mi. Bravo! Talaga na talanan ti pulusoy apo maltog, Senyorita. Naparaglagyamanan dagiti latang imbitin ko. Kung nakto pa yung masursurok mo't lang ti pumaltog, borog. Nukos ka sa no. Kat amangan no nalalaing kanto pa yan kini papangyong, Senyorita. Sabay na kumatakas na. Katitatam mo kung ti pumaltog. Sana to na mabay na sumurot kin ni Papa amapan maki-shooting range. Anya, Senyorita, nasaysaya at no dito'y latan bantay di pagpraktisan nyo. Kaya't kumat nga ipakita ka dagiti gagayam ni Papa.
Ngamok matan di pumaltog, brog. Iso asumuro taktukan kwa na, into mapan maki-shooting range. Anya day akarasakas. Iti tayo siya banta. Iti tayo nagkarasakas, brog. Papiting kasam ti paltog mo. Amang ano nakabusor. Amang ano kabusor ti nagkarasakas. Ang mga nadanay sa roong atulisan dito eh. Agsina ta, senyorita. Agpalaod ka, tagpaamyanan na. Sa likaw-kawan ta, tinadlaw ta, anak karasakas. Pahingat ang inlako ni Miguel kinuwang naapagar-arado na. Amo nga ta ni Amira, analakon ginuwang da. Nas ka na makasaritak ti anak ka. Damagag no apang inlako ni Miguel kinuwang na. Tatang! Ah, Tatang! ni Miguel tiyan dati malpot. Kapitan! Sam ka makamad na. Pahingat ta. Tatang, papanan nyo aya, tagdardaras kayo. Umayak ko may balayaw. Ta adadamagag ka na kayaw. Kasta ka di, ano ti damagan nyo? Nakita kinuwang mau nga inukod da Erwin kan bubot nga inlabas ijabalay. Itay nagdamagak. Una da ginatang da kanon ginuwang mau. Uwan tatang, inlako ka da Erwin kinbubot tinuang ko. Takasapulak ko na iti kwarta. Nagtulagan nyo kading agasawa ti panangilakom ginuwang iyaw. Saan tatang? Saan nga mo ni Amira ngayon lakok tinuang ni? Anya? Tapay. Imbagam kumakin kwa na agure ka. Pangaramatam iti kwarta. Tapay ngayon lakom ginuwang mau. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.